jime obamu nyame asem nya wonti asem obamu ati asie obejeje mama we hu kreno babu kasa obi anya sutie yama babu kasa na babu wasemwe ayani basemo yama babu kasa na babu wasemwe ayani basemo babu kasa. Hallelujah, hallelujah. Amen. Atofumo ya jinkwa na azreni mizi ya dinim. Eno oba de ayadom amana atu yasumwe mu a osomfo apostle ko agimai. Ende twedi ampo yawe. Enna semina meso emewiase. Wiawaso yenti nsempa. Ansi ne de nsempa baba no. Yema oba de nsamna ne. Yemfa nsempa ne mra. Obrenkan semadu katawire bo nyankrompo twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese agebre. Oti brekese shahenche nyankrompo twedua ampai. Dumai kase dutan kase dutamponwa. Wase wedu krokro du hinikataban. Ye nyankrompo twedua ampane yi. Menkwa minyankrompo. Asidewura na asiansa moso ansa meda wase. One twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu awoda akoyemu o. Okofro bo okofu techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofu temtechia. Wachako temchako bremo. Israel no merema mukufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai. Na yako temtechia ye da wa bremo e piafo. Anansisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata. Onante fo nante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintenten fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje soku twere sopu mapon tumfo a. Woje pokokwa nwode timutin ma Israel adisi dominant asase pese so twa ya. Ensompan ka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwatenwere. Okwafa wo kwatete de adin mumpomama. Onyankrompo twediampo beni. Ono ani minyankrompo twediampo Yehowa. Oba de soro bo asase bo asu. Bo bo frama bo sumbo han. Bo wiase adi nyina. Onyame ba ko pe. Abodra bombrania. Ne din fata no. Oti brekesa na himbotre nwodo. Ye fe wo tumfo kan kyerɛkyerɛ. Katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo boade. Wo boade nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Yasumdwe. Hallelujah. Amen. Yeda twedi ampo yawase. Amen. Wado ani mo brohu a onam ne doba na azre ni mezi aso ama ne atu asomwie mu. Amen. Adofo mo yaje nkwa mezi adinim. Ene mo so mfa apostle akwadwuma twedi ampo yawe nam ne doba mezi aso de asempa na me so emewiase. Eso wen waso ne tie nsempa na eba no. De bia me kamasi asem na yesekan. Okre. Etwa. Etibisire etwa ma abu mfu. Debi. Timu a asem no minimum wo mimmo mitirim se wunti na mbeka nyankopa asem no. Na asem bi fa ho afo se mede wo no. Esrawo adama. Mennew. Debi. Onyankopon kronkron na enam me so kasa kirewo. Oh yes. Miankasa me kasa ne kwa asem ne twa me. Se seka ni twa wa e ma abu mfu. Kokom ya ukro. Ye hu aduro. Ene topic atwedi ampa ya we na me so de ba ne se. Ochira nyawo dia. Tifa woto oba de so. Wow. Aye. Ochira nyawo dia. Prophet. Ochira nyawo dia. Apostle. Ochira nyawo dia. Pastor. Ochira nyawo dia. MP. Ochira nyawo dia. Minister. Ochira nyawo dia. Assembly man. Misu wachina enyawo dia. Blogger. Ochira nyawo dia. What metro man. Misu wachina enyawo dia. Tifa woto Awurade so. Fa woto otwedi ampo ya weso. Oh yes. Ena na wotiati obi o. Obi timi di wachina na nyane dia no. Etreti obi. Wo de twen na obehu. Wachina obehu.
Hey. Mesi wachira nya wo dia. I'm telling you. Yes. Eti wo asem tu obi a. Mesraw, wani tu asem no. Na to to niam yie. Nukudem. Mfo bi hawa wakom wo. Dabi. Emfa nya asem kra. Entoa no nwe se duawa. Dabi. Na ochina nya wo dia. Ena na ya wo dia. Ochina nya wo dia. Yes. So wo tie mi na mo adwenya sharp. Yes. Mo anim na Solomon transi bunkonta. Hweti ayo we mesram na min quotation the book of Proverbs chapter 8 verses number 4. Bible nkasa. Verse number 4. Bible nkasa. Mo mane na metie mo fra mo. Ganam na ntene maba mo na won twadi ampo ya wese me nkasa nkyerɛ mo. Me ne adwuma ni pama. Why so nyakopɔ de am me na gyegye nipa ma. Mo tete kwa mo ne. Wana adi bɔne da ne bɔne mo tete kwa mo nti apostle kwa adwuma. Mo nkwa se fo mo nya huma kwa. Wana adi bɔne da ne bɔne mo nkwase ya no twadi ampo ya wese twa dwebra. Mo tie me. Mo nti okwa adwuma. Me beka asema mu da ho. Me beka samwe mu da ho. Mane ma bie. Mane ma bie jama sam no. Me de mo nsema tren ba. Me de nsema tren bra wiase. Me kwan ne free me no. Kwan no twadi ampo ya wese me ma wo da wuro. Mane mo chiwade. Mane mo chiwade. Ani abone fo sam. Ani abone fo sam. Mane mo nsema nyina. Mane mo nsema me kan nyina. Anam tren ni. Anam tren ni kwa. Afia chinchim. Dia chinchim. Na chia. Ebi ni menu zabi no kwa gbanu. Emu da ha. Me nsema twadi ampo ya wadi asoma me se me kan wiase no. Emu da ha. Emu hunu fo. Emu wona pedan ehunu mu. Eti mo tie me. Eti Ghana na ntene maba papa ni maame mu ntia me. Na mo hunu nyansa. Na mo hunu nyansa. Ubahunu nyansa. Yes. Nani wadomre. Nani unkwaje da. Me see ochira nya wodia. Dabi. If I want to about this. Yes. Chanya wodia. What the fatriati? Fejimi. Tuka baba si debia de but ye na so body say ne. Ye nchie ni tutu ya hofo. Na boni na de primo bia kuma. Chapter 13. Bible nkasa. Hebrews chapter 3. Bible nkasa. The part of verse 13. Ye to about yes. What's the yo? What's enti mo ye tutu ya hofo. Onyo pose enam so watchira nyame no mienu de enti ye tutu ya hofo. Debia da. Wotie ye. Na debi toa. Ye dasi body say ne. Debi e body say ne. Na boni na de empum bia kuma. Boni na de primo bi bom bia dan. Akoma. Eti na ye fa ne ne. Ade chi watchira. Ndi ma sesa. Be ma se den. Ene. Ade chi biom. Ndi ma sesa. Be ma se den. Watchira. Ene. Ade sa. Na ade nchi ya. Ene fa no watchira. Okay. Na ma ade chi pe ni di sesa. E ba sa fa ne se den. Ene. Eti dana hu ya no. Ano nyoko pon fa no ochina. Yes. Ano nyoko pon se mi ntufu se ene ochina wotie mi na ene na ewo dia. Ochina enya wo dia. Ano se debiara da be body se. Ye te mo tutu mo hofo. Ye ntutu ya hofo. Debiara da. Debiara da. Ye body se ene. Ye body se den ene. Na boni na de. Wotie ye na ochina ade chew. Na wonya na. Be mfa ni agro. Dabi. Tutu hofo. Yes. Ye be na unsa beka the next day. Dukrem. Bobra ye. Yes. Ye be na unsa beka the next day. Dukrem. Body ya won san kan. Amen. Omi akuma nu. Amen. Eno obi timi kontokwa. Ntokwa bi anfa so obi ani so. Ke obi akwatire obi fie. Efi awati wo no. Efie no wati mu no. Ana odi nkwasi asam. Obi fie. Na akwaro odi nkwasi asam no. Ye fa ni moro. Hey. Moro di asem beba. Why na? Efie ru ani nonko besra no. Edo mo po no. No chale. Tomorrow. Moro adi ntokwa na fa. Yabashia. Moro pia fini dem pia pe. No tamaba. Kai. Akwa eptiko pewo. Me na so ntumi no. Mena o si On tomorrow. eti mimi nti na o fie abba mi fie ru anchan se tomorrow On tomorrow. si be to me tomorrow odia be di kan wasama Moro di asem aba tomorrow moro pie free dem pie ape otamaba onim se be tunu emunsam doso my brother hey nani wadomre ne no nkwaje da amen me se ne ene wadomre ne no nkwaje da amen wochena enya wodia dabi hey body man sen kan amen
And that's what you me now. Me so be Kasembi. When you read the book of Ecclesiastes 1 verses number 11 to 15. Bible and Kasa. Osenka 1 verse number 11. Bible into body assembly. What's and kai be in you Emma Canifo no. Hey. And kai be in one Canifo no. Na echima a obeba no so no. Wari nyan kai biara. Solomon akasa no. Was in kai bia ni wa Canifo no. Canifo no. Na echima a obeba no so. Echima beba so no. Wari nyan kai biara. Obi biara adechemu baako. Wo free wiase. Adechemu baako. No anya problem. Oh yes. Adechemu baako. No anya bibi. Eti adepa bi pie wo chena adebodi tu pie wo chena. I don't see free canning for Subesi and Nano. And can you be anyone can you be anyone canning for someone or with your Madichi be a strong call? And then she must be and can you be an adentra? And to be Pacific to big Maunia won't yes, yes, watch now at Dahon and you'll be at the end to an pop person or don't so. Okay, that the 4 wouldn't watch them as 70 don't now 190 quam personal. Who watch them in Shira? Okay, my brother. Young boy, so we yes. Unfortunately, you grow. No, dear. Foul body, never yes. To get the book, and see you kind of okay. And see when you say quotation from what kind was it me or Center for? It was not Solomon say. Me the Israel so in Jerusalem. The Israel so in Jerusalem. Na me the Makuma, no the Nakuma. Me myself, me the young somebody be sad. What about you share? What about you share? Or you share? No, who near my young was what Trassi, not going to say, you may see. Yeah. It is what just what you say. Or you king when you answer. And say, and there be a bow, new the other day. Was what pem. Or yeah, well. Or pem, well. One who into that be ended up one. Now you're casting your bosom with the yen. Was that could be a dabony a day, a man. Naka said, what the idea was you can. Naka person who is what should be a baby, only a woman. Nyuma wa yono wiase nyina for trasi obunkunta so so obunkunta ohunu sa nyama wo yono wiase nyina no nipa de ho to so wiase nyina ni nyina ye hohode ni nyina ye eni odadwene hunu enti de achia no onipa me ka wo nya ho de achia no de na eba wanim na wo nyim sa achia want to mean three ne da na de achia ka mu no so want to mean kai three oh enti fa bo yawe yes found boy yes unfortunate and one debi no chira no onima me kotu bible man oh the book na possible bro once man oh the book of First Peter chapter 5 bible verses momna mo ho ase we are brand to with me onyanko possible nkan chira o say bro once onyanko pontu mi sana young boy na bratia batiti social media na tem di diamfa fo mi so oh very bad. When you watch them, was some hey, Papa Binan in a channel. Now, no better than I day. Papa Binan is a channel. Now, better than Sanya day. What should I be? Yes, what should I be? Should I be most of how near day? Bye. Should I be? You penny watch them was some winty. And I said, in Pradiasa. What Timmy Fat, what Timmy got torn assassin. Copper Bissia. And the quiet connection. Oh. So to kwa pabuchile aye be prepare be bia na beka and now they fiase hey and now they fiase so what tie bia so onim si wo ton asase hey apa besia soso na kwa connection no abomoje twata kit hey akoda fiase a come from oh, what's oh, Momma was a do ya branch and I would tell me a brown was a when you go put to me, brown was a show you go pono when you watch Nano, or never pono watch any Diano, or no semi rameto for say, when you watch them as 17 brown was a mano. Now I'm also a mess, I'm also bad as some. Garnison no, and there will be a full black water and Roche or bottom war. So no one needs to walk bottom will be Manzua. Uncle Wanko, Debbie, when you watch them as 17, do we have plenty with Terry Papa? Who's what betting Madame Blafam? Yes, Mammy Blafam, yes, Papa Blafam, yes, MP Blafam, yes, Asanima Blafam, yes, Minister Blafam, yes.
Moma mo ho ase. Bro ho ase. Onyankopɔn tumi nsɛm ase. Onyankopɔn tumi na ase. No one mo so blessem. No be ma so blessem. Mo fa mo dadwe mo hawo to so. Dadwe no hanya to twaja pa ya wo so. Yefisa odwere mo ho. Ya chimpa na sia ni mesia. Wo so odi ma aduma nya nanim. Yes. No nkai bi wate. Yes. Wo kira wo wura. Yes. Wo kira nya wo dia. Dabi. Ohin wo kira nya wo dia. Dabi. Alaji wo kira nya wo dia. Dabi. Bala wo kira nya wo dia. Prophet e obesi wo kira nya wo dia. Body of Sanka. Amen. Messi will be a fruit. Mrs. Dioni will be him say, take it away. Said the never call. Hey, what's wrong? You wouldn't be any more. A woman in be any much myself. Be unfortunate Yagro. Debbie, unfortunate Yagro. Debbie, unfortunate one. To him read the book of what kind the book of James 4. Okay, James 4, verse 13. Verse 13. Only punk. What's only punk? Yes, I feel more can say. Mama sorry. What time? And then watching and then watching. Yabako say, Yabako Kuma, Yabako Mas, Yako Crable, Yabako Takra, Yakudu, Yabako Cry, Yaton, Yabako, Yabako, Ukopeniama. Nelson, what never did about you, the best watcher. Mokramo Canada, you put because I was only pa unqua and the wine. If some of you who are uncle, the party who grow, you know, Cano, no, I get out. What's up, Baron? Oh, Nemo, I guess I will say. Nemo was showing you would be a second be on the cassette. Say you rather pay you rather get down on your pump. Near young pan, not the baby chummy. You selfie, you was watching a run, sick permission from there. What's your oh, you're not watching that. Opinion if God permit can't, Debbie. Obey what you call a Dumwa, and just like that. Also be a cook tomorrow. And Yababono. Tomorrow him say betunu. You will come tomorrow and Yababono. Oh, so yes, sir. If God permit tomorrow, Uncle, God permit, you know. And then more God permit. Yes. But I said the before. Where do you two? Where do you tomorrow? Tomorrow him say betunu. Oro wanyadimu wanyabu tomorrow so to odi asempenti what tomorrow no a watama ba masa wo si yentumi no dia ba no ko bo oro anyake wo so mistake aye ne say tomorrow nya wo dia ekaye na ka wo so ka if God permit tomorrow anka bolo be hunu say ye friend if God permit bi bia na no ka wa kire hunu wa kire wiye body of Sanka. Never did a botch. You never best watch now. Moon quantity. Any day. What you pay a who? Now you know, in Framania buses see a penny who from who are felly. Never, I guess I'm what come have been as I've been previous. Or so the war. That's a condition. Who wants to for show felly? Yeah. Once was your felly. What would you part that Senate said? Who grow? You look at that. Say, I day. I know. No, I guess I'm a cassette. Say, you go pond, do not the public. And you pay your how baby. You put it to a hamu. You put it to Monsieur. I want to watch them and I say, yes, for we be a show watch them. You want to dance for boss Rubas. I said to me. Now, what you brought to me in our one. I didn't want dance here. Yes, they can't do and Zemizia so much. Somebody out in Brown was it. What's your men fortune? You Debbie, I can't say. Are you about them at Dumwa? Say you ready penny young you ready penny young qua. You may Kumasa and a quarter credit. Yes, and only pay dinner was a child tomorrow. Obi Diababo. None what don't amen. And then on Quajada. Amen. Aura, young guy, who you watch us and what be. Oh, the annual brown was yes. Men don't try it. We catch your play. Obinim adichi masam ya sapana to nyumi obinim adichi emu nsam eno de obiara animo onipe suwa wiyo na obinim adichi emu nsam obinim adichi emu nsam eno de obiara animo onipe suwayo na obini madiche munsam tie afie twemu no yehu munsam eneso yati yesie
Oh, not dear. Obiere ni mo. Enti adia bechi ensenio. Oh, Missy Afia Tremuno. Ye Tremuno. Ye Wunsam. Enensu. Yati yes ye. Oh, not dear. Obiere ni mo. Enti adia bechi ensenio. Oh, Dinka se ansa na we se adichie mu nsem dosu. Oh, Onia Dinka se ansa na we se adichie mu nsem dosu. Oh, mami. Oh, no. Oh, Miss when you read the book of Proverbs chapter 27 verses 1. What's the unfortunate? Wow. Me na me sure Bible no. Me a printing press. Me a printing press. Bible kasa unfortunate wow. Now who nim the dane ba why then amount. Oh. What you be a accident in your mobile? You nim say dia dey ba no no. You watch be na dey side dey bra no. Yes. What you be do have been no ye bia mobile? Yes. And what you be should ye dey be bra obi. Yes. Mami papa say what temla na dua. And then what dom na me kafo na zia ni me say ama. So won fa ye to say wura no kaje nkwa. And adwo wi na chi fa. Yes. Asa wi na chi fa. Ai ma chi wi na chi fa. Ai wi hwehwe na chi fa. What say say what dwa na me dia na wonyimi. Ye ni mo kire mu asamunti. Ye ni ma de chi mu asamunti. And ye dey wo kire ade chi wura. No ye dey wo kire do about o kire wura. Oba de mani sanka. Susu wa ho. Susu wa ho. Bible say me ma warning no biom. Unfortunate wow. Proverbs 27:1 is unfortunate yeden. Wow. Unfortunate yeden. Wow. And then comfort the ochirebo edibostu. Oh. Then I tell what that miss what day. Oh, Charlie, the father. Charlie. I mean, yes, sir. Oh, Charlie, what miss what Charlie about day. What's that say? Oh, I didn't party in the house watching. I miss what someone said. Last who can't watch no. Oh, necessary time and then you mentioned then go Charlie, serious. Oh, Charlie, miss what Charlie and Baba. It was watching. Miss watching. And what's that? What's that? For me, not Tamba or Taliban. Now, following the poster. Obi and Rakas when you go pay Maduma. To be honest, watching. Kasa te send watch any dia and that's what me voice emprim wakoma otwadi ampo nyankopɔ pese onam ofa me so no to mi si obi and ko kire be wo da pama no na so wantimi amfo antimi ansire mfi wo kire wura nti wansire mfi wo kire wura wansire permission said the book of James the kind James 4:13 o say onipa wonkwa ene di wonkwa ne den James chapter 4 verse 14 o say na monim dia be bo chena James 4:13 4 verse 13 na make na afemu mo kase also you so mo kase and then what chena yes one go for go grow oh yes papa ne tisu wadwala yo yes hey obi bi na no kase onyankopon ya madomo no anything about three more row be fear just like that too that be wa brown seek permission when you watch them wasam that afemu mo kase mo bi ma no a and then what chena ya be ko say say ya kokuro dum chasa odi ba bi okọ no odwene ho ya kodi wa fe obi ti mon seek permission yo no akari nyina bom o so okodi den afi hey yes watching na afi sa watching no ya totoni enya mfaso no okoko odi bodin na so mo ne be watching ko the business bi ntina meko ko fa business bi scale baba nye small money na so mo ne be watching min kancha wona say watching na wodi kasa rough sa no mo ne de baba mo kan na den kasa wo pasa wo chasa wo kwane ye wo dia if somebody who are oni party say wugro eyi hu kakra afa na yira se no ayira na mo agesa mo kasa emom nan wa wo si watch so why mistake you see emom be say ka kasa say Awurade pe ye nyankwa ye nyankwa ye be ye na ye wa si e kotu si e mi e fe oba wi ade akotra radio station for the kasa oba de we man ti ase amen Yasam Okane basa body ya we hu ye mobo amen body ya wo hu ye mobo amen yen mi san crofo ni o yin mo bra be so a body ya we on fa ne sankam amen usia de afi ani o die topic akobo ai so okokane
I said, yeah. Hallelujah. Amen. Obadi ewe. Amen. Ohun ni mama. Amen. No me ni mama. Amen. Bible. What's the name of Ankesa Mokese? Ese kakase. Say you brother pe. Say you brother pe. Ye nyanka. Na me nya hodin ya. Ye be ye na ye. Adi pachi me. Obadi e ma dom na de pachi me. Mekwa. Wan kasa de aduo. Yes. Due nya mani ho. Yes. Ate. What dwen sharp. Modu. Because obi say no chira. Obi na wan seek permission. Okay. Like be woda pama. Okay. Because we can Proverbs 27 no. Na ko chira ne be woda pama. Yeah. So them wan seek permission from the creator ni okay. Because akwa we o edwe pa. That's what say ochina no. Say we the wa fa so di ochina no. Ewa ho no. Emma brown what you say brown wasi. Unfortunately wa. Me fortune me venia grow. Okay. But na woni mu de da ba. boys the wo mo di ochina di agro. Ni guess. Hey. Oh, ochina de be so ochina de. Empratchemo skills. Aye. Bi otimi tu adwama ochina. Hey. That's what trash ochina. Aye. Was seeking permission. There be straight for the German coaching. I don't know Okyena. I have some more girls. Was Sunday Okyena no wa who. Somewhere see. Did was in country of Proverbs 27 1 Fortuna wow. Wouldn't be the double. No, you the dane be den. Eba amount. When you the dane be wo amount. When you say about papa, say about boni. Enti unfortunately have no idea. Busu emfa nya rough. Evangelist at all. Who say you are creator? Oh yes. What they were hot. Chinabra were hot. And do not want the book of Luke. Okay. Luke chapter 6. Verse number 46. I did not from every Ah. Nenso munya de Messia. Hallelujah. Amen. We are Christian. I did not friends today. Ready. Nenso munya de Messia. Munya the other day. Osie. Be one akeka de ope. The book of Matthew. Matthew. Chapter 6 verse 34. Enti moon was moon na nwinwini ochina ho. Etu ya plant na wutie me na. Moon nwinwini ochina ho. Mama nwinwini ochina ho. Na ochina ro ba nwinwini ho. Ochina na eda na nkasa na eba na nkasa. Kitani package you. Whoa. Ode no ho. Ya fa na ode no ho. Package ewom. Tugbe hu se ewiaso beto wani no. Country bia wo dey bia ye black man. Yeah. Okay. But the Black Wednesday. But the Black Tuesday. Black Monday. Ochina binu. And I was hard and now. Obeko fie bi mu no. No manya Black Thursday. Black Friday. They say anwo dapa. Ama won. Bible na ma won ya brantie. I would TikTok so I deep and you fat. Be very careful. Yes. Ochina bi mo se fi na ujia baby boni. John Huanje. That be. And nobody ever listen to Amen. The Bible. What's it? Moon mi ochina ho. Man mi ochina ho. No ochina ro ba nwinwini ho. Ochina na ba dwendwen ho. Na da biara. Boni dos ma eda no. Me na me ka ba na me ya. What's a de biara boni dos ma eda no. Na bompa na go papa so cho say seek permission. Na boni ni bia matwi amfa wo so. What's it de biara no. Boni dos ma eda no. Cause bon samani abre. Pa. Hey, bon samani abre. Pa. Eti na go papa say de wutie biara no. Me bia wanu a if God permit. Okay. If you have permission, okay. Obadi am adumo. Oh, bra me say obadi adumo china. Oh, obadi adumo che be shia. Me so. So, me say obadi adumo de beje. Yo, wakamati. Why? Obadi adumo china. Why? Obadi adumo me ban dem. Obadi adumo de. Obadi adumo de shia. Okay. Be man why? Mate. Now was it is a be wo boni a. Oh, e be tini. Na wo a consider. Yes. Yes. Me tufu. Na me tucha papa so oba homa so. Yes for quad man no de eni yim. Yes. Ati so one kami or quad man sra. Me say one day obe kami ade esu. Obe kami esu. Was in some out film in China. One kwaso ko do pepe. Obe tank what? Yes. One take that when you read the book of Isaiah. What dan ka tietete one take that. The beer. What tank what? One take that.
it will cost us to where we need Isaiah 48 verse 6. What's the enemy now? They make what that one can't now. Also from Kanjiro. Me what is some what is some move from every say free say they were close. You also for the siwa who afen wabo afen yakase me free agenda fast them obo yes obo dey me da wase. Yes. So no wako apostle kwa adwuma so ebie mani ebie madwene. Se me dim from so ache. Dim from so ache. Ti bomodin ne man nka wa no wate. Man nka wa no man nyasa nyom. Achichiro kon. Body adumo china. Body adumo china. Fama boy maduma. Body adumo china. Tremoni wusu ala na ojinaji. Ele wo fa ala yeshi. Gobe ala iko gobe. Obi sora gobe. Obi sora gobe. Gobe sa gobe odi gobe sa na oko. Na ya gobe nu. Obi wana gobe. Ala iko gobe. Oh. Ese o kase. Ala iko gobe. Yeah. Ala iko gobe. Okay, ala iko. Ala iko gobe. Mungamu. Kaji. Abbas. Tanko so wanted the Ekanazio. One was it gobe no. Tango gobe will kill you. There's a shortcut in one of gobe. Want to gobe. Once they are gobe. Hey, Ayuba. Miss Sao. Memfa gobe niagro. Memfa gobe niagro. Papa me show man. Tie Bible nkasa. Proverbs chapter 3. Proverbs 3. Verse number 5. The Bible say nkan jo say. For wakuma nyina bata wurade ho. Enne anadwi anope awiei ayimachi. So what time any? Was it for Akuma? A better wurade ho. For better wurade ho. And for who true who? For who true? Obita hospital. No akwasina no. O dam paso na wa bra ni mpo. We need think common. O achawo ya shot over be me biom. Hey. Baba no we. Down I die ya paso no. Still ano. Yeah, teaching no one. Oh. And for who true who? Ati bi pa chawo and for who true who no akura who no. Who no what kind now? Who what kind now? Oh no better what kind. Onye bona it would die ya pass no bi abesra wo mpo no. No akra wo no. Na pese ko be ha wo kina no. Obrajo pa chawo kina oba de aduma be me why? Why? O kina baba, o kina bomodi abra wo. O kina bomodi na pa chawo na obi. Oba de huma mo me. Amen. And then yen cheche kam di benu. But ene die nyankopɔ dia asuma me no me dia me ka se topic no enye ye ne de ba o ye de suma ye. Yes. And found true hunu e found true hunu ma wo mu no hunu what kind na mu hun enye wa twi se wa ba wi ase enti niema nyina ye ordinary bi e simple bi no my brother wi ase enko straight crooked wi ase crooked what careful what we are saying. Papa. We are seeing crooked and go straight. That's the reason why I create any person who say and go straight in tea. Yes. And do seek bibia. You're very careful. Yes. It was a dano. I will bonnie. I will bonnie. I will bonnie a woman. What would your patron mean? Go to a great year. Papa, you get to be a woman. No, with your woman that does no. I don't see Janina seek permission from the creator. Hey. My brother, read it again. Matthew 6, verse 34. What's it? Enti muni ochina ho. What's me and you ochina ho? No ochina ro ba gingiri. No ochina na one your friend ochina no. The creator no. Yeah. Creator no about to bass say. One friend ochina no. Yeah. Creator na na be dwen you obi na operate. Ochina ba gingiri. Ochina na ba dwen na do okura ochina wura no. Tie Bible na de biara e say e de biara e ba no boni dosu me da no Whoa boni dosu me da no oh obi tini cost station go take it obati a train enye ni po Debbie enye ni pe mo ni de da no wan kra na sa so ni say sa da we de ba wa mani ni anka mi ni adofo papa wutie ni sabre anka ko twa ho take it da Debbie ko twa ho take it da Debbie se no tie mi ni a emprim wakoma Debbie nanu wadomre amen oba de bia na de en asem ya twagya po na mi so ni ma wi e ba be se sound life yes ebe se sound life yes and then ngosane mohura so amen ngosane fa no eni ba spirit amen eni ba so eni ba body amen na ma fa wodi en fit for apam bia because enabi awo nyama bia ma wo a wo frase asua kasa no a wo se kasa ne beteretere yes wo bitimi
nya me obadi ne kura nipa o yes asase ye ni ho sa o obadi ne kura ye yes body in cry was so what can the book of lamentation chapter 3 verses number 24 lamentation lamentation 3:22 verse number 22 what's it Awurade adoye papa wutiem sabre mama wutiem sabre papa present minister assembly man ohine osofo prophet jan kom tron what jai kura mo mo tete me akwabi na mudi mo ha mo kura o who watch us share Jeremia to watch be balance no Jeremia watch be balance no Isaiah watch be balance yes Isaac watch be balance now jai kura obadi awa infantias ya who ma try about power treatment who so me catch watch be balance yes ate who met Ghana wa meti match sabako omo David ntimo wadwenya sha wonim na wo so wo kyeranya wo dia wo de tie asase yetisu so what can say me na so what wa na bibia nto wa ti di nyakopa ka Awurade adoye yeah me na me sure Bible no me printing prayer Lamentation 3:22 say Awurade adoye yetisu wo pa wo ka o kyerɛ na wo te na bibi nto wa o say ye bibia o still la no say nyakopa na doye enu ntina ye wie san and now you was that's the reason why into what you said no but it can be the count up one waiting at transit but you your concentration yes and you did just as so now do any mbobro yes what and the mighty will be to me rabblem no to be now do any mbobro yes no be to me yari will be no free my feet now do any mbobro and I do war at the neck me too for say or say you identify what two or trade jump on your ponso yes then what do amen found two your ponso found two your ponso yes found you take the book of Jeremiah canon was it move when you send for bebre and since you nyansam Nimdium Dabi Antanya Krawa Jeremiah chapter 9 Jeremiah 9 verse 23 Sabradi Seni Emonya Safo Chano ho and so what tell you Safo Chanya Udio Emanisi Chano ho Onya Safo Chanya Udio Dabi what Chanya Udio Onya Safo Miss what Chanya Chanya Udia Emonya Safo Chano ho Emonya Safo Chano ho Awoni nyansa ho Odi fo Chano ho nim die binti no what hey stop that Odi fo Chano ho Odi fo so who did not say what the force and said one I was sick I won't Mama Yamu now so Yakupon so never day so when you answer whom you rally who only trade young for your way seven important training what no what and no team on what some what and you found to see castle and found too much power so to me kwa gym what to me kwa pompe what to me really but me can see it so when you read the book of them Job now was onipa 100 picture chapter 21 verse 23 what will be 100 pinti I want the pinti obi pinti eso owu na so timi yadan owu obi 100 pinti eso owu timi wu abran hotono abran ho yadan etono my brother bibisa kwase but some bizarre say medical doctor timi yes medical doctor do what in your yari o and you need what you am medical doctor no adia any hospital every of wo okay serious okay ne ba jigiri padia odini huni enkono oni James to kwanta amapai so nye James ba jigiri padia anko ni problem na so ni ma di chima asem nti ono ane car wato brand new driver with him sabre to dey be I was what drive 35 years who experience enya na do twa kwan no I'm telling you today to me that nya experience na do twa kwan no e Onyankopon na do twa kwan no enti wo bie wanu aka so watena be kwatamale watena be to kwa ba bia the can bomb modern seek permission from the creator. I'm telling you today. Yes. If you say also experience not now announce now to experience do you know but no experience baby I will born na mulem no shia yes if you experience no way Lamentation be 3:22 no what's here Awurade adoye it Awurade adoye entra ye wie sa enti ye wie sa nya sa ka wo kono who experience ampa road science be enu awuni say you dodge porto bia but me say do you know bad driver banza no on do shia okay where then driver banza ni shia
Enye Awurade adoye. Ba science Nyankopɔn na adoye mpie wa. We experience no wan. And once you send your car, Africa, there be. Edika Africa. Said them person be driver and beside the question. When you said your car about to create a shower, with the car not to create an synergy. There be. There be. Awurade adoye. Awurade adoye. This is no time voice in Primo Akuma. On my house too much. And then the person make say calm down. Rafem no be the crying. Rafem no be the crying. Yes. Rafem fellow man also. Fellow man also say Nyankopɔn ye no me nkɔ for yi bi. Nyankopɔn mo say diplomato na dan you wa no so ye bi. Ai. Mo say ye ba ko. Na mponcheni charter the whole Muslim. Mponcheni pa the book of Exodus chapter 8 verses number 9. Exodus. If who said ya odidi otinedua no na dua de papa bia wote awodi obo was apoto tonkon o ma ye ma won kwanu. Na mpotro ya ma ye ma won kwanu onya potro. So onya onu ankasa ne na ma odam wo. Fe na ohwedi o se no. Science ade e koso okremu ade. No. Mo mfrem Moses emrame. Nyankopɔn si ja ɔman ne kwan no ɔmo nkɔ Keke. ɔso wonya So onye. na mponchene charter the whole town no city no ma charter the whole country ahimfie importo aye ma na ho ɔmo so buy so man cool jumpings High jump ni the president. Hey. Emu divings. Then you are all the kai o ma chat o ma fani nyama scatter. Who did your boss riro tam no dan kwanu. Onyanam. O just ni bibia. De bi so jom ho gina. Ti na pa na obi dum na poto awura tom na poncheni. O so anton so ahiemu ko sen so guru awodo. Ono so akogina ni so. Ti Bible no e. Was Exodus chapter 8 verse number 8. But the Pharaoh frame Moses. Any Aaron can say. Pharaoh check ya no frame Moses uni Aaron. Mon père Awurade chaw. Mon père na ko be primo. Yes. Pharaoh so mon père Awurade chaw mame. Mon père Awurade chaw no onyi poncheni. No onyi poncheni mfo man so. Na me brawa infia ni poncheni too much. Na mema man no akọ. Na mema akọ for dia Awurade. Akosmo mu Nyankopon. And Moses catch Pharaoh say. And Moses catch Pharaoh say. Wara kyerɛ me da ko enkosie. Tie me. Wara kyerɛ me da ko enkosie. Na me pachaw me ma. Na me nkɔ pachaw. Ɛne nkoa ne woman. Ɛne nkoa ne woman. Pharaoh bie na no amuje de Pharaoh kai. Wɔse ɛna ɔse. Pharaoh bie na no ɔse. Ɔkyena. Pharaoh. Papa Pharaoh. Babe ye bi. So no winter for you do dia chireti. Yes sir. Opposite for you Nti. Pharaoh bie na no a. Ɔkyena. Moses shake when him this and say. What no say? Ɔkyena keke. Enye se de waka no. Enye se de waka no. Na wo hunu se obiara ni hɔ a. Do fe se Awurade ye Nyankopɔn. Na mi hunu se unya hunu se obiara ni wote se Nyankopɔn. Wo hunu akai se kake se Onyankopɔn ma domo nkɔkyena. Wo se ɔkyena. But unim ka me meka ye den. Na Moses ni kama se me ye hunu se wo ye hunu se. Yeah. Enye se de waka no. Enye se de waka se ɔkyena. Na wo hunu se. De be na be hunu se obiara eni wa wote se Awurade ye Nyankopɔn. Awurade ye Nyankopɔn. Wow. Hallelujah. Amen. Oba de mfanti asembra. Wo mia kumanu. Amen. Pharaoh bia no so ɔkyena. Just like that. And Moses tells my brother they carry jayo. So wonu hu amaye hu so wonu hu. Ni enkasa nkyerɛ wura no. Na ɔkyerɛ wura no ehu mmɔbɔ. So wontimi nka me ka ma ho. Ɛne wa no. Ɛna wo de ka sɛ. Yes. Ɔkyena me de me nka sa. Na emom no me wo hunu sɛ. Enye se de waka no. Na wo hunu sɛ obiara ni hɔ. Ɔte sɛ Awurade ye Nyankopɔn. Ɔte sɛ Awurade ye Nyankopɔn. Eti ye hwe wani mo ɔkyena. Oba de adom a. Eti man dear sister, man dear brother, ɔkyena nya wo dia. Debi. Ɔkyena nya wo dia. Enti fa wo bɔ Nyankopɔn. Yes. What? Ebi mu twetwere niema bi. Ebi mu twetwere niema bi. Eti omo fu se ɔkyena ne yomo dia. One day na gye onsam. Ebi amene boɔ. Eni oma mene. Mesi me ni na bu abi aikɔbɔ mpai ma no. Nipa ne se bi mpɛduasa. Ɔno ade na wa mene no wo bewu. Na ade ni kese empie na bra no obrɛ. Kwamini bibi. Yes, you come one. Because two prayers, your bumpire and of fear, Keja.
Ofia week ni man okoe. When Pierre on coy. Oko. Hey, ni paprio. Ni papa. Ni papri. Amene bo. Okyena Nti. Oh, Okyena Nti. Jaza wo amene bo. Wa amene bo. Tu so Okyena. Wa amene bo. Hallelujah. Because the book of Job actually. Wo be fi o. Wo be fi bo no. Okyena Nti wa amene bo. Da chinti wa amene bo. Person odi around 40 years. Wa amene bo. Miss Wamina did 2015. Wamina did do. And you are coming. What the CBM? Me catch you praying. What the CBM? Ya tentini battery ya. What the CBM? Miss Woodus about Boyam. Oh, you go through yam. You go pon the before. Obe do everywhere. Obe proof yam. What? Fa ubon yango pon. And then what domle? Then unkwaje da. Who ni mo trasam? Me ni mo trasam. Eti ade ho short wura ne nsa. Yes. Ya de ho short wura ne nsa. Dukremo a. What you want for senka? No me adwin. Kan job no bi o ti se wa come ne bo. So chapter 20 verse 15. Wamina de do. Wa come ne de do. Obe fi biam. O so be dey. Obe fi biam. Obe fi biam. Onyankopon betu afiyam. Onyankopon betu ayedey. Obetu afiri yam. Obe fi abrutia bro no. Obe fi me fe wa mene wo wa mene niam bi egu yam. Wo kyena na anya wo dia no so. Na so be kwa. Obe fi abrutia bro no. Obe pu ni nyina. Bonto wadi nyina obe pu. Obe pu moto ni nyina egu. Na emprete kyela mane de beku. Owie fe dia wo ye wie no. Who quiet no if no di be pia wetiko na my brother abesraw di gu wasene no kwa nkrofo anya accident ba si gu won ase ntimi e ba nsere ntimi anya den anya wo fa obo ade nyankopon so kire nti na ukodi aduro dia ene mpacho gya na okire na owura. Yes. Job 22:21 fa ho ba urade ho enti nese wotie me na fa ho ba urade nyankopon na honjo na honye den ento honyo ka ye mu na de pa ba ma wo ye mu na de pa be friday ye na de pa be friday ma wo. Yes. Enti wotie me na anadwe ya me so fa ho ba nyankopon. Yes. Fa ho ba nyankopon. Yes. E fa ho ntwiri bibi da bi anya se be you am because what son wo wura. Enti wo take the book of Romans 12:12. Romans 12:12. Okay. Romans. Bible nkasa Romans chapter 12 verse 12. Into about the assembly. Bible nkasa. Mama moninyi eni dasom. Enti obi biara wotie me na anadwe na pa wiai ahimachin. Mama moninyi. Onye possible we nenye. Eni dasom. Eni daso be mu a. Ahoyina mu ntomo boase. To boase obi biam. Mon kra pai bom ara. Ne kura de bam. Empai bom. Mama ahotifo hiya mu bi. Na ma de ba de. Ahotifo hiya mu bi. Ahotifo hiya sua brabo kronkron. Mu nante wai. Dansa odo ba twetwe nyema bi. Tie Bible. Mo ahoya homoden. Na obi ammo ahoya sua papa yo. Kwa monhira wona watamo ne bomodi a chia wona obi tan wa ebi pacho entua na monko chesi bi pese. Oba dia wan fansa. Amen. Obi adwene no. Amen. Tie Bible. Monhira ko monome. Na moni anigifo anigye. Na won ye ni anigefo anigye. Na moni asufo so. Ye asufo so hana ye feli no. Obi tisi bibi atu obi no di masemu a. No dia be odi bosiri obi how no a woni mu di e beba no. Obi kira na edu no. Papa ma woni say woni wona esiri. Woni wona sunsun. Etu obi asem bi ba be very careful. Yes. Cause woni mu di Dabi. Woni mu di ye nam yi obi de kura ye nyo. Lamentation 3 ye me dead 22. Ye Awurade ado ye nti. Ena ye wie sa. Enti ne nam o ye ti ase. Ono kura ye. Obi tibi kasa te se de wi ase nyan den. Aya asa wonna. Tibi kasa te se de wi ase nyan ne dia. Me patcho brafam brother. Sister. Odofo. Sifam. Medofo. Brafam. Toma warning. I would the book, the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 9. Okay. 9. The part of verse number 11. Verse 11. You talk about the assembly. Me say me who yes say. We are not Ecclesiastes 8:7. Okay. Okay. So about kasa. Okay. Me say me who yes say. So we say. Owie we as say. Enya hu harfo de mirketuo. Ja wa adua Bible na kasa asem no me dedodo. What is you? O say ewiase ye wo no. Obi ni ma di chi mu asem nti.
enye do enye ho harfo de ni mirkatuo awade chimi say we are very smart inti ochina betwa fa so enye no malema de na oko ochina bi wo ho a enim domberima dabi enye nyansafo de ne duane ochina bi wo no enim enyansafo me so obi ni fridge enye egwo mu no enye so awu onye akom ne kun no dabi nye kom ne kun no ka kom anko wu da dabi nso ni mo kire mo asamuti enye hunumufo de hunya se unim nyemem we are scientists we ball nyima we are research hey enye ni bidifo de ni monyam me se wo kire mu no kire pesa nyima ni bidifo ebre ne nkrabia ebre ene nkrabia atuo mu nyina dabi ye printing press dabi ose enye mirikatuofo enya harfo de ni mirkatuo mutimi wi ni ochina enye no mena de ko ochina bi de dane da bone ma wa enye wunim die o na be ma watimi a balance ochina dabi enye nyansafo de duane ene ochina bi beto na da bone enye nyansa wo ne be ma balance ochina enye hunumufo de ni monyam ene ochina bi beba so we wonderful kasa so ni bibi wo mu no wunim de dane ba wo na ebre ne nkrabia ose ebre ene nkrabia atuo mu nyina pa to ni pe nyina pa eti na nam yakopɔ twedi apɔ ya wonam doba na zeni mbeze ya so se ofa me so to Ghana mrantene maba wafo o tu manyo amanyofo nyina afo unua bi kwa ho kyeremu anu adwena ma ho bi do nyonko sa wo ho what like for enfan transi ni enfan transi enfan kansa bia nyansa nyadan anim we are radio presenter kasa nyansa how are two obi no yamfa nyimi dabi was woni mo kyeremu asam dabi woni mo wodi aba dabi ate ti no se ye ni wona wasuni sumom ta asam bi ba na ti bibi ba pe na mo se woni mo wodi anti no no calm down wo nipa no na se pose genkura no a no anya botre kakra when you very careful wa no be pa ye be to no obadi ye vanessa kan eti tie de babo ne kabiom Ecclesiastes mi ko to Ecclesiastes 8 verse 7 also obi nim de beba me na mka kira wo he binim de beba obi nim de besi wo kira na se de beba no na de beba wo kira no han de betumi a kire bra sister asawo woni mra ho so bra kramfo wa wi akakra ye hey gayo jai she wate wa hia che jai she wa hia che papa woni mra ho so wate woni mra ho so no yiri de bia no de bia wo ne wo yire ntokwa adan why am I man no kura man na so awade azu no just abai wa na 23 say na awade ate dia ani onko bi serious because papa we ni mu ameka kira Bible say chaba fa kwa no amba so nyina wan firi enye se be produce how you be chen ye wan ye omudi omani hu e de omudi omasote oni omo le no so firi fie o it is ogun say de ne ma me kono a ogun say oru so koma be ma bi ai abo no tumi dia ware so ochira tumi dia ntokwa so ochira ochira be ko wa kuntokwa motritu ntokwa so ochira obra unim de ochira de baba wanya de edian no tuba kwa no obi sabi mpaduasa obi afrim papa bi afrim na yire ontimi ntini suyo so onsunu ho so onsuni kuno so onsuni so to say this one finish so because what is papa this work baba bu no ochira and one ma say so soon fight no fight number so no obadi awe mantia amen on fa ne senka amen nsem bi koso ofie bi mu nsem bi koso ofie bi nsem bi miso obi tiawade ase sebi ofie awade na se de be kase ade maami waja awade dabi do aye din ana ode ekunu no akata ni susu waja nana nya wo to ba akokora and also to on timi mompaye nse obadi so be hunu mobo no ode oyi so ochina pa me maame fo wani mra wo so wate ochina ne yesre bibi firim so obadi so be hunu mobo obadi awen vanessa nka omi adwiri ni nani wadomre nani nkwaje da na asem na twadi ampa ya wanam me so no topic ni say ochina nya wo dia ntifa wo to onyankopon so ochina nya wo dia ntifa wo to onyankopon so
And mama quotation with the book of James chapter 4 verses number 13. Okay. And Kasanianko. James chapter 4. The part of verse number 13. Kasanianko. Also ni pankwa. Also ni pankwa. Na afemue. Mo mo kese. Mo bi ma say. Ene na ochina. Ene ni ochina. Ye be ko se ne se. Ye be kwa ani ha. Yakodi wa fe. We are not Luke chapter 12 verse 25. Okay. Ye kodi wa fe. Ya ton na ya to. Ni ye koto ni abeto. Ne nya mfaso. Na ye be nya mfaso. Na so munim de ebe be ochina. Timi kikansan we nyina so ochina. Yewura mo kwane de hu kasa te se de nkwane yawo dia yefse mu yehu yiri hu kakira te se wuro se sia na fe na magina na balance na mo ankese se mo kese ka kase se yewura de pe se yewura de twa ni nyankwa na bi nyankwa ye be ye na ye akwa na obobom kro na obobo ye na wi su ochina wi na nkro na obobo ye wi su ochina wi no obobo ma if God permit him pien free wanum yes ati uti zongo na gobe Udia trazongo na gobe Alibamu gobe untuminka. Alibamu gobe. Alibamu gobe untuminka. Alibamu gobe. Na to na gobe. Shortcut inti gobe. Udia trazongo na gobe. But dia mi yale say Yakub trazongo aye gobe. But obi wudia. Na opeso chem se wo na wudi e Yakobon na de ma. No no aso no je. Efe di wo ni ba dia. O si Yakobon na. Na mi so achina so gobe no so Yakobon na. Alibamu gobe. What you can no? I don't remember Chozongo. Share. Salisu aden. Boni na. Aden na Yakubu adesa. Ya, wo na me de wo no. You upe gobe do de. Ya okubu. Want to gobe. Na brantia so te wana. Ochina. Bible si woni bi da ba wo. Dabi. Nemo. Anka se mo kase. Say yewura de pe. Say yo Nyankopon pa. Ni nyankwa. Na mi nyankwa. Ye be ye na ye. Fe do bobo nyema na ba ubeko. Fe do bobo nyemfa no. Ono nmu se nja na wudwa. Yes. About nyemfa de senka. Amen. Wo mi adwum. Efe tie the book of Luke. Okay, Luke 12:25. Faso. What's mumu hwan? Obisa question. Wa wo gobe. Wa yo ochina. Mumu hwan? Wa wo tomorrow. Mumu hwan? Osi mumu hwan. No betumi adwinwini di basafa ba ko ato de tintin so. Adwindwin na na dwi timi di anadwin odwindwin. Etimi di se Nyankopon ya wa mamu a. Betimi adwindwin di basafa ba ko. Di basafa ba ato ne tintin so. Ato ne tintin so. Awa adwinim. Na se muntumi nya de kitwa na eti se mpo a. Untimi nyenwene entimi fa bibi ade bibi a. Ade na mudwinwini de aka ho. Ade na adwinwini de aka ho. Efeti babu. Mo hwesu koko. Osi mo hwesu koko. Sadi enyini. Enya djuma. Enso ento asawa. Na so bisi mo se. Na so aka che Solomon ni mo nyam nyina mo. Solomon ni mo nyam nyina mo. Wan kasa ne ho se ye mu bia ko. Solomon nya sa nyama ni bida. Eno no so otase sa nyama na we. Yeah. Otase ya mfa no ho se to se mi wasenkafo. To yusu no Ecclesiastes chapter 1 verses number 11 was bi hwehwe mu a. Ka to afa na bla. Solomon ni mo nyam mu no. Obenya sikanya bibia nso no otese anka sika mu no ekobehunu da bia de eba da bia osenkafo wan to no papa wo nyansa da bia wa bia de mo wadru apem tie mi osenkafo no osenkafo Solomon Israel so hini Jerusalem no di Israel so hini Jerusalem na makuma mi ma se no na kuma pepe mu se mi nyansa be bisa na so nyansa be check se waye ye endema waye no so nyina se ko pese koku ade bia ba bia na ko nyina che ezo kwa wa nyanche nyansa no kwa mi wa nyuma wo yo no wiase nyina se enyema wo wiase nyina no hwe ni na yehudi eni odadwini hunu adensia ebise otrase bumpun ta se da bi pie na de atia wo dani mu a want to be ntene da de atia kamu nso no want to be nkan wo ya ho hye enye ye no se kai se na wiase te pa dia ene wudie mo wudie sankafo ne se ade nyina yo Tinyina yehu ti abawa susu chesi mema when kama so ayase bre ochina bia de ade pichi bia wo ba ade chi bia wo be ma wutu ni so sa abadwama madwama kura suro ba de mbane senka amen hen wanum tv no men try kra ni san wa tu agu ibisa akwase ba de na kola na ya unni ma de chi mu asem kanyema wo yo
because we need Okyena Samoa. Ma maybe me see preach was ya. Oh yes. Also oyi mako 12. Osi so. Ha, kola dumie dozen. Esuafo dumie. Okum kola dozen. Okum kola dozen. Okum esuafo dumie no okum the 12 tribe of Israel. No see so gen kunu ware ye no. Ife dia opeba ni bia ma. So we Sasa. Asa. A promo nyina guade abi. Sasa. Obi so frɛ me a ɔno so nkɔma wo die no. Ɔso osi so yi nwɔtwe ne gu yi. No nya ware kɔ ware. Ɔkɔ ware nso no ɔba de na dom. Ɔkonya mamu mako num. Ɔso papa metie yi. Metie yi. Aka baako. Na se aka baako sɛ. Ɔso mo nyina gu. Ewiase enko street. Debida. Ose kemi wu yanka minimi say nkwala yi enum yi amanya yi omba ebe kona be ka baako a ene nka nso no nwotwe nka manyangu. Wanyangu. Kai bia nanka Wompema. So mo be den. To so mo kɔ. Oba de wo. Obi hwe be du pempen so bi. Akɔ invest na no ate asɛm woni. Yini mo kyerɛ mu asɛm. You go podi trokon tretre yan. Et we sis na we gudi preacher mental. Debi. Because nim de o kodi na guo. Et oni no se ko gina. De wo di wani ato se ko no mom ntrase no. Ono mom no bedum pempe so be ko. Titie kreta no. Fa wo bo Nyankopɔn. Na honyo. Ne no wadom ne no nkwaje da. Amen. Et obi no betuma dwene e di pasafa. Se me pese me yese wo. Na me yese na to say Ghana for na add and subtract. Yadin. Surgery we am well. Okay, so nobody am aduma. Ko say na me giwe ni ba na me the way so aba. E the way to an mo, there be we be giwe. E the way be come down no, me the way say. Sa plans no ye nyina. Ade a chin e pena plans na sesa. And then you go catch. Oh yes. Also want to be because I dear chia unim the ebe wasem fufuro bi a sa plans no ntimi the embem ntimi says kind of body no bo ade be che no na oba bi niti na ekoye tire ho adwuma efe ntimi ankoye me de kwasha no so bi enu obetima dwendwen de pasa ba kwato ne tinji so na ye na se muntumi nya ade kitwe ya na ye ntimi nya sa ade ne dia ade na modwinwini e dia de nti no wo pesa wo trans wo act te se do cha ya wo dia oba dia wemfa ne se amen wo mi adwin amen ti ze wo tie mi a ene no adom re ene no nkwaje me ko commercial break ya kwa ba ale ba mu go be Apostle Okyena obamu ahunya miasem nia wonti asem obamu ati asie obechechi mama we hunu preno babu kasa obi anya sutie yama babu kasa na babu waseme ayena basemo yama babu kasa na babu waseme ayena basemo babu kasa.
so brick mama. She must have one case. Nana, what's it? Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeah, the body Chedian po Yawasi. Amen. Wadoya or the Atumie when Dobana is your name is Yes. And the topic of the Amayano, or of sweaty in some topic is watching and Yawodia. Yes. He found what Unyankopo. Found two Unyankopo. Watching ye Dea Nti. And this is soon Yankopo. Okay. Watching ye Dea Nti, I say, watching a good and actually quine. Okay. Tinessa would tear no far, watching a wood and only moon. Can we say there is a creator? Yes. To a warning say, oh, the book of Psalm 14 verse 1. Okay. I'm a warning you all. Psalm 14. One in the side Verse number 1. I know something can say. What's a drenchie? Bible was the drenchie. And what's the Count say. When you go pumping your home, Did you make case out the drenchie? No, on the first watch, watching that. Yeah. Salon was it? This watch be. Empan and Isua. My brother, you also true. Ah. You also true. Yes.
Okyena sutro. There was sutro. Ni wasumbo. So abomasum. Abomasum no. And she da nya we bia o. Sutro mo du. Se wabomasum. Eti okyere bi nya de ensi wani so da. Okyere bi ntwa wo sutro da. Yasam. Ti na wutie mi a okyere wura ne se mi metufo. Yes. Sabrante ababa we. Woni mo kyerɛ mo asɛm nti unfortunately what the book of Proverbs 27 verses number 1 27 verse 1 unfortunate wow was unfortunate nyadan wow na wonim de da ba na wonim de da ne ba dan ebe wo it is a da no kwa wo da boni di ma wo nua bi a emfa ni agro emfa enjoku emfa nyohuro emfa nye kasentwie dabi because wonim wo de Mati. Yeah. Depending watching to Ecclesiastes 9:12 na tie Bible. Sanka 49. Bible nkasa. Verse 12. Bible says. Nanso onipa nim ne bre. Bible nkasa so onipa ye wo yi. Ye nim ye bre. Sempata nyu asaboni pati sa pata. Odapum. Wow. Na se obi okoyi nam di asewu no. Onya de net ni gu nsuo no mu. Fishing net no. Apata ni ba mu anadwe se ho ye praying ground. Okwagina ni. Apata ni gura net ni mu a. Na je se ho ye praying ground okwagina ni. Eni so betete no adana nchina 1 CD no dobi dokon so ene no mai yo fidiem anoma didi wa fidiem anoma susu wo obu fidie wura kwasia sa no yi pama sa na ochina bi ayi ni pama brebonia eto mpofrim atudi pampofrim wo bra na ni nyadan ene na no so wo ni penni mo chire mu asam bi eso na manteni baba wa de ochire jimi obitimi dish obitimi de awai awohibra etu so ochira awohibra na dia we ba ye baji aboso nda ye baji no wo enene oji aboso no wo chira no nkan wo but wo de hwe wo ba de admo chira no ono hwe do oba no how when you read the book of Isaiah chapter 56 verse 12 okasa momra ene abrantie tri frefrene na for chale bomba ba mo yi momra me kofa ensa ba yi aba obi ochira na anya de pama no me kofa ensa ba abrantie me kofa ensa ba ni awe ensaden what the Bible no na sensa mori ni ya mari ensaden na ya we ensaden na mrante maba wa babesia ko na sabi ababesia ensesina no a the Bible wakasa momra ene mrante frɛ from yonko me kwa kofa ensa ba okwa ensa ba ni ya we ensaden mari ensaden no ochira be yesene ochira no oni mu asam no timi di nsawie ne timi twehada yes so ochira be yesene ebebru so pi wobla woni mo chema semo to mo sem kofo bi ka bi timi nya accident mo pa no but accident sin da bia si no nkofo no mu na omka na omtimi no ka eni ba hihye bi nya na de ba ka hwe no na bottle so piapie hey ka hwe no ento agu ka mu no asu afanto na anya ka baby if one into a good garden, I want to carry a dear dancer say, oh, me and to a bontoa. Well, who was how can share with more into a good camo, and 20 put you one dance. Yet no one empty bottle and go for a failure. I'm feeling a no matter I empty. Amo, we are with the brown baby, you know what bottle no mono, and in the control one, there's so much you are, you cry up, papa. We have bought to the grass, who don't know, so walk off roca. Aquapino. What Raconia Pinchia? Body I want fancy. I mean, the Bible one is what you would enter when read the book of Ecclesiastes chapter 17 or something. It was a do song. Verse 17. Was it a money for someone else? I would tell me now, my money for some and also my money for someone else. One should ya or chubby or body and show one show ya obey Quasia did double brama womb fear no betrasso. Ube bubrem one year later. Quasia. Yakopo ya when I'm so my one with the book of Proverbs chapter 16 verse number 9. Proverbs 69 verse 9. Bible nkasa. Into about the Samuel. Bible nkasa. I can say. Unfortunately one. There be that. The Bible. Was only bakuma and a drink kwa ho. Ha na me ka baba na me wura was ye. Obi ti planning. Ochina do be yani. Yeah. Transi oba planning na ti. Oni bakuma na drink na kwa ho. Also nipa na adwendwen na kwa ho. Na Awurade na osisi nanamon.
agye me nsam tell a plan we nyina so soro chine wura no amemu a ochire wura na amemu a emfa plans ni nyina mfa hey oso onipa na hedan onipa kuma and adwene ni kwa me say I will do this me say me plan me say na me ye na so Awurade na sisi na namo so Awurade na be ma di all can I dey abam ono sisi na namo papa me show ma tutie Bible Proverbs chapter 19 verse 21 adwene pii ene wo nipa kuma mu o se dia ba dia adwene pii ene wo nipa kuma mu ene wo nipa kuma mu na sa Awurade adi na to ne begina na so Awurade agi na tuo na be de ebegina nya wo de na ebegina o edi se bibi wo plan na gina ya ayo osoro ene so sunsu ene gina de ma wo obi wo ba bi there is a creator my dear brother anadwi me kamfo se obo ade bi wo wamaye ne doba na zeni Messiah yes si anhwe na chile kwai yes se wo fa Yesu so wura no kraje nkwa anadwi me kamfo no ma amen anope me kamfo no ma amen se sawadwe wate yes no kire wo wura yes wate okire wo wura yes okire wo wura yes yenka wokire wiye dabi yenka wokire hunu kwa dabi okire no wo wura yes eti ubie wanu aka if God permit onyankopɔ ye madum okire ye behia ka ala bam gobe ati and transogo enya gobe be shortcut dodo and transogo enya gobe ameria and transogo enya gobe ka dabi omadi ya wemfa ni sanka amen wo mi adwiri amen ayi obi na kura yen yes obi na kura mi no mi enu to when you read the book of Ecclesiastes no Ecclesiastes chapter 10:14 no enna no tie waso akwasia omansam doso omade ba de nsam doso akwasia mansam doso obi asam aba na kwasia aso asem no na kwasia akokeka nsam ya na emunum ya bede abeka no waso kwasia mansam doso onipa nim de areba waso nim de beto waso obi asam kan ya eni de baba na chi unim de beto umma wachi what why no bet show de baba because maami biko na ne manim say ochire bi eba amoma be ye ajanka na ochire mo nim so papa be frim enkola bi no nim so ochire bi beba amoma da ne yisia unim me ka kire wo eti babu so obi asamba na wo kan wo so ye kwasia okwasia no yes o mansam do so obi asamba wo somu a no sunsuan no e kan se de wo pe so nim de areba enso unim de ba si wo eni de baba na chi unim de ba to won so ne mpo unim wa de ba to ma unim papa wo bia wanu a think twice before you talk yes mind your speech yes hey bomodi na jiri kwa kire papa kase social media na traso kan sem fa ye wodi obeka e kira sam no yes e kire asam no e kire asam na obade mfa ne sanka amen wontimi nkokuru obi just like that wontimi nkosopo obi just like that we are young boy amwani mra wo so 60 years boy 17 24 years boy hunim wa wie ya etu kasa dwene hunim o kire mu asam yes and nobody na misu tofu amen opese o siesi o kire bi ma o yes and no opese o siesi o kire bi papa bi ma o no kure nenu wadomre amen nenu nkwaje da tie ba mo ne kasa kire o e ma warning o se okwasia so awo ye okwasia mansam doso o mansam bi doso wase bi wa enyu kwasa okwaka dabi onim de areba ezu nim de wo nso eni de beba na chi onim de beba wo nso wachi anante banyisam da so obi di aba no no obi di anam so kwa so wonte banyisam wa da obi di aba no no obi di anam kwa so mo kasa mo nyinu wo muti mama yo sem dimi di mu tiri mama mo jimi too much ya tubu fa mo mfa enti e beka de mo ye no ho nsama kire mo yes obadi ya wemba ne sanka wo mi adwenu amen nenu wadom le nenu nkwaje da ese so ya brante na baba wa unhuru se oyonko eda no da na woni se wo kire enya wo dia the beast o kire enya wo dia ne nu wadombre amen and then on kwaje amen it even kwa adinsa kire mkura no onyekopɔ ma one with the book of 2 Corinthians chapter 6 verse 2 o kan se ebre esem na metie wo nkrofo kan no ebre esem na metie nyankopɔ ana maboa wo hwe enene wadombre enene dan wadombre enene wadombre enene nkwaje da enene nkwaje da yes so by sure nyankopɔ wan kan chino yes go wow
Okay, say bresem na metie wo. Bresem ene obi bie no say be de bresem. Ene mabo wo. Bresem na metie nyam. Hwe. Bresem ena me hwe nyam go. Ene ne wadom bre. O say ene mum awu ene wadom bre. Ene no nkwaje da. Ene no nkwaje da. China nka ho. Onfo china nka ho. Ebi. Hebrews 3:15. Hebrews 3:15 say. Okay, say ene. Ne obi su samoteminia. Ene wo so say wotemenia. Mom prima kuma. No chemi me da bani ma. Tie me ne. No chebi. Oba de dinim enti sound. Amen. O chire bi. Oba de e won pido bi ma. Amen. O chire bi. Say wo da bani ma wa e ma wo da pa. Amen. E ma bu mfumi Dabi. Eti onyankopon twedi ampo ye wona me so tufo. E wo the book of Proverbs 16:22. Proverbs 16:22. Bible nkasa. Nimdiye ye nkwaso tire. Eti so wo tie mi o se nimdiye ye den. E ye nkwaso tire ma de owo. Nimdiye ye nkwaso tire ma de oye den. De owo. De owo. Nimdiye no. De wo nimdiye no. No jimufo aso twe. O jimifo na so twe no. Any one with Jimmy Sam. No a wona jimisam nim. Hey, jimifo na so twe no. Awo no na jimisam a wo di. The Proverbs 27 back as much. Okay. Verse 14. 27 verse number 14. Was it Diotia hima? Diotia hima che. Edi ne. Kasi eshira ni yonko no. Eshira ni yonko no. Obebu no nuabo ama no. Ye buru nuabo eden. Ama no. Ade tin ko buru nuabo di ama wo. For 40 social media na nsam nuabo funa mfaso obi eni so. Obra odi kasa ne nye. Bra wo de kasa no ebra ni nye ye wo bra ye de kasa ye kasa mbi eto obi kra kasa se we de nya hwe ye nya nto obi tumi kasa se no ha ye kwa ho enem krom na tene meba wani bi ni ntetie bi sa dia de bo no susu di mo obi no later na da ni nuaba ye den ama no Psalm 27 verse 14. Sami ntufu ne yetemuani na Awurade so wo ya brant ne wutimi muani na Awurade nyankopon shaw hodin na obunya duru na mu wani na Awurade so yes sansa wonim adichi mu asem yes ye nim adichi mu asem nti obi na kura adichi ye nti no eno o ka cheme oni omi no Romans chapter 8 verse 28 odo onyankopon di nyina edi boa won wana wodo nyankopon adi nyina edi boa won ma no wie won yie adi nyina edi boa ma no wie won yie na adi die na to aso wana wonam ntrim boso wana wonam ni trim boso afre won no se won se ni ba ni suban so no yes wana obuni trim afre won yes so yeren na wona ohunu won esie no we yi won ato won so se won sani ba ni suban na wa yene mo nyampi mu abakan etibe saw bi tufu ne na no adomre fa wo bo oba ade yes na fa ne doba mezi aso nya fa wo die okre na Proverbs abeka sema 24 verses 14 no Bible says what is sana bunyansa eti sana bu ya branti abudan nyansa fa respect ma nyansa ema okra me pa cho me kase fa respect ma nyansa enya me na wo be amami o bu dwine okra no wa yes ati nyansa one day sana bunyansa ma okra bunyansa ma okra se uhunu a na se udie mi ka uhunu a eso akatua beba daachi na wari ntwa wani da so ne ntwene ye ntwa wani da so ntwene da enam say wetimi a prepare ye yes obade ma dum ochina awo kwa obade ma dum a na de mpa modi ablabo kronkron na tia oma wo daachi yes na utwa so aba wode ebe mu utwa so aba we oye we ba wose wo kan twa so a wose uhunu a eso akatua beba daachi na wari ntwa wani da so ne ntwene ntwa wani da so ntwene da yes eya no atie hu kronkron kra so de bia niam bi wonya ochira nya wo de nti wonya biwa no o obade admo ochina emma onyankopon hu ni say so ochan be wo dabani krampa ma wa otimi prepare ni on the book of Psalm 32 yes Psalm 32 verse 8 verse 8 Bible ngasa me bia wadwirim o si eba ne sa no a wonya kas obade admo ochina ye be hia obade be pamcho obade admo ochina maame na oda hospital na oni mo oba ade ya adomu a oni mo nyankopon ye madomu a Yesu ye madomu a Messiah ye madomu a woni mbika oda ya de mpaso a wo bre nyina no obi be sa ase o kire mo fa ba mo mra mi fufuo still so odi a kire hwe fufuo wodi a kire hwe fufuo kire kwan na ka oda ya resabia no enyu kwase ka wo se oba ade ye madomu a o kire oba ade adomu mo ba mo mra mi we like soup kakra
Bible said ban sana we kasa out the hospital wa. Maybe what dream Be what dream. Machao kwanya befa so. Machao kwanya befa so. Many beba wo so. Nani ba dan. Beba wo so. Nani beba wo so. Munya sa aponko. Munya te sa aponko. Anenfru ponko oni mundi. Ponko muni munyansa. Inana kane homa. Se ya dia homa. Afrum ponko ko. Ade dia to mo no mo te wo. Ube gire aponko no aponko no horse na te so no. Ya dia homa na hye na no. Ane ya te wo. Ena se ye be so gina ne atwe. Nanka oronte mew. Dabi, never pass a new kwasi yesa. Ye ye do kasachira ye. Yes. Don't do this. Don't go here. E kasachira wo. O chana wo di kasam no. Nyaka obadi adu o chira be ka. For da wo din about him. Me kra ma kan so me nko. Asanka. I'm fancy. Oh. Si on tonton no kasachira. Body I went for the Amen. Well, so for being tea where I say, I know your church, papa. What's it? Obey what you make us a home much. When you read the book of the book of Romans chapter 8:14. Okay. Romans chapter 8. Verse 14. What's been say? Osna dodua. Onyankopon kan wo. Onyankopon hum ye den. E kan wo no. Onyankopon hum kan wo. Won onyankopon ma. Wo onyankopon ba sa be no abeboti nya bra bonti unam kunkun ye ma. E fe hum kan. Yes. Unya tinka bi. Yes. Yay! Obadi went for the Amen. Unya tinka bi. Yes. Do go first Theological chapter 1. What the bonnet tremua, bonnet counter. Bonnet ebedum. First Theological chapter 5 verse 19. 5:19. Was a moon no. Etinendum humuna tiumuno. Yes. Mendum no tom. Mendum no. Etine obi di bonnet dum na fei. Be wi eche no. Oyi wo to na mo bibi nkan. Ontere. Akoso thread. Bin count. Obadi went for the sanka. Amen. Neno adom. Amen. Neno nkwaji. Amen. A brother so. Ubetimi afrem sabri. Emi atwetwem komo. Me se twedi ampaye wo so obekunu mobo. Amen. Na obemu ate asempe yasa. Amen. Ye ni mo kire asemuti. Ene ye ho bata your boss so basa ase. Yes. Ye kwotwere wo kire wura. Yes. Se obi ne kuro kire nim. Ye nam wei enye ye ne kontu wo kire. Obi ni be si. Obi ni ye be si. Debi. With the book of Lamentation, chapter 3, verse 22. 3. Verse 22. No. Hey, Radiado Yenti. Radiado Yenti. Any yes. And the Mobro, a twin child. A twin child, mammy. A twin child. Oh. It is Froda, the Debia, a yafu Froda, no pa. And no pebby a woman who had the chin of and the chin your man, and I'm said, what at the chin shall you run, son? No, Madame I had from her. We so trade young Yankopoya was say, oh, me no me young at the pa, me young dapa, me young dapa, me young dapa, read the Bible. What's the anointing me, see me class, and in that catch our class, and I didn't make and many that so. Hello, Pacho Dina Biakazafri. Hello. Shalom, Papa. Yahweh Shalom. Pacho Dina Biakazafri. Rasta 1414. Meet you. Papa, Awurade Shirao. Asem now they are being the Papa when you move to door. Papa, you had this for be free. You can see. Yes, Papa. She say ni pampo ko ejuma supona. They go up one quick Juma Krana, it's me with it. As they say, when seeking permission. Very good. Papa Shempe, do I casa seeking permission from the Creator? Oh, Papa. And there, or the forbid the Jadi, Abraham to Dana said, about the answer. I did bet you know, I feel the pony. Oh, Papa. And if you soon die, Papa, if you soon die, they be see that. So now you did ba, and to the nation about it, sir. Papa, you will do one that's not a basta. Papa, and the topic is here. Papa, what is here? What is here? Bye. Bye. You know, see the book of Psalms 146, verses number 3. Okay. Aguarda some no kind. Psalm 146. Yeah. Verse number 3. Obi ni watch nipa. Tie Bible. Yento bo de asem. Bible nkasa. E kin kan say. Was it Was mumfa munto ahemfo. Mumfa munto nipa na ahemfo so. Ana onipa ba. Ana onipa ba. Enkwaje bi ni muso. Enkwaje bi ni muso. Ni huhum friko. Daw ni huhum friko. Osani kodotiem. Danwara. Ni trim obo ye no. Trim obo fa ho. Ayira. Hello Pacho Di Baby Kasa Free. Pacho FM Isaac. Shalom. Ya wa shalom Kasa Free. Pacho Kasa Free about it. Chala badi funya.
What they shall be brave. Amen. Said we all the Bible or the church. Amen. You own free your own so into nay only. Send a natty or one, nothing a cassa. And that was said, they be all the Bible in the church, and everyone's in a benatua problem. Oh, what they shall be brave. Hello, Pacho, maybe I got free. Papa Pacho, you watch your Pacho, maybe I got free. Papa Pacho, what is non your president? Amen. Papa, the end of my Friday. Amen. Papa Pacho, no need a ceremony. The very Rama. Papa Pacho, no one son, and no one son, you know, also, and I bet you, I hear that power. Amen. Papa, what is and then we keep the time you many a child. Amen. Or son in the amount to think, Sana, woman. On a what yard, me look about our son. Wow. The banner about our sorry. It's the banner so chairman or them yet, Yabanamban, crack. And you know, I'm remember, I mentioned with you. Papa, what do you tell? What do you show? Like I'm a familiar wine. Many wine, Jimmy. What the items? And some you couldn't talk. You couldn't talk and see one sit that. So, no, Mamma be woo. My name is design many upon what you emphasize the more body shall be also. Hello, Pacho, maybe I got free. You might see him queen. Hello. Hello, Pacho, maybe I got free. Sabbath. Pacho, make us free. Asante region. With you, Udin. Hello. Yes, sir. Pacho, make us free in your question. With you. In your question. Asante region. Pacho, Benti on TV is TV phone, so I. Papa, I can't put a mechanism. Why? Your friends say, watching after my work, and acquire some power. Papa, as I said, you're pending 40 pieces in way. Teaching, I'm on your 7th. Papa, once the Obadiah dear Mahama position, or can say, or buy a clear for, or the man you cook, because I'm a pijapa. No, effort now. That's it. Papa, what it in about it, you know, him say, Abano, Obinia, Amano, Abetan, Amoa, condition Wonka. Okay. And I said, Doris, a Dorano, Abipija, Wonka. Okay. If Papa, me the mekan say, Miss say, yes, what's not Jimmy, what's not our trasa. Debbie, what's now trust and now trust. I never watch now. We are seeing one. How about the Shabby? Why are you about the Shabby? Which is my father, Siano. Miss Rao, Miniam go for Miss Rao, Munyabutre, any first year. Why? Munyabutre. Okobio Nansena me here we no be board dia onikoko fom and our man panyin na de munyai first year uni de next year obade ya adomo ebeba ubodua sad next year say oye no kotum kese ma na oji a uni so oji nuaba ko fie mesaya na manya poteka kra say ni third year ni fourth year na o ka bibisa me pese me kwakaka sembia yenya apotre ade nyinam yenya apotre 12 Romans 12 na ma wo ni nya apotre yes yenya mama mo ni eni daso ahun yem so montom bo ase bibia mo ye dan ye ntua bo ase ye gobodua owewu Ghana for pedia mondo. Hello Pacho ni ba ya gaza free. Hello Papa Pacho, shalom. Yeah, shalom. Papa Pacho, what is your friend is an album because I'm free to see you. That will meet you.
They say I'm going to be Papa. Papa was such me. Ami. Me pump me cigar for your was soon on here. The old any on Guna, yes, so boy, there's cassette running by Papa. About their cassette is the voice of Yahweh. Yahweh, and I cassette free woman, Papa. What to look at me to what do you shop, Papa? They say, not be a gang garia, Papa. Papa, not in Tijayo, sorry. Nami kwa sande sorry. And tsunami as gangaria. As a man and Pato me o zenabu. Wa hudi dada. Nami Papa, nami ni subaba kubako. You say Jamaya am your number 1 Papa. Oh, club, teacher beach. You ba me said I'm from Asia now. One day me see them area. Now who preach Papa. Sami solio, maintenance you. Asami kwa mi say Papa. Maintenance you. Me dem me kwa na me say dem on so many wu the Holy Spirit of. Now kasa fe Joma so Papa Joma many wu mi wu say. Yes enne Matia Sachra. A boy so I say we dey munya say anko fu bi sa me say me sister bi sa me say never me say na ma Sachra preku pesa ana me da papa ya mama. Amen. Papa umbrengu ye. Mati. Umbrengu da. Amen. Wow, ona o wa sunu be tie. Ona o we ni be hu say ya we na di wu ye adwuma. Amen. Papa umbrengu ye ko so ye adwuma na ni si ni obo ade enhiro Papa. Amen. Papa go to the ma katra ya we say na bu see order na say man yira. Wa shisha me hu me. Obo ade enhiro Papa. Bye bye. Oba di enhira bebre. Adwuma wani asi amayo. Ai. E mehu. Ohu den. Adwuma wani asi amayo. Na wose mun ko wi asafa na nyanka sempancha abode no. No se yankwa ne de ya. Now by the book of Acts chapter 1 verse number 8. Oh the woman me pancho me ni and tell me ni crowd no me preaching no matimi akwa gu microphone so obi na so me bebre jeja sorry and so me preaching tini side dan everybody am mo sa call back. Yeah. Papa. Who small be so on chasing now what tell me cran. Oh, chat me you walk around now. What tell me preaching? Yatanya no na. What ya better be yes. What? Because why do you be in free one child? Listen, Acts chapter 1 verse 8. Here Bible. Nemo so kukuba so. Munya hoden. Dabi osi dabi yebemunia. Mubenya hoden. Kukuba so be den. Mubenya hoden. Ye be hye nkom se nkrofo be wu. Mubenya hoden. Ye de be kum nkrofo. Mubenya hoden. Ye de be diawu. Mubenya hoden. Ye de be trete nkrofo. Mubenya hoden. Dabi osi kukuba so ye benya hoden. Na moye madansefo. Ye be dia ba dia. Dansefo. Ye be dia dansia. Jerusalem. Any Judea. Jerusalem for the to amadi afiri ho ebesi ko Judea ene Samaria ene besi ko Samaria ade akope asase no ho asase no wa na baton no mudi baye na me so be dia no mudi ahya mensa eno no obadi amani senka amen omi adwini amen awode ni afa nkase no yakop mesi yakop mebre ayira hello patrodi na bi akasa free hello apogo yes sir obadi sir on chance mami Ayo kesi. Amen. Obo mba dina. That's it. Aka ayo bo. Aka yeni bi aka mo. Sembia ke. Ya solia. Na ze o. Ad. Yeni mi se obi na de obo yiban. Then me wasam de. Bibi ya ze ya as I said, you want to have a body. Yeah. So at the baby, as they ready as then and manner. Yeah. They say, almost one. They say, that's a book. You will be in a door because when you come out of the now, so the idea is at that. What is Amen. Me could die at the say, oh, fool. I'm sorry. He said, Tia, si fool. Now me to me who say, oh, be never me who buy.
asina sumio na hina mimfanko Emma minisu na matunyuma kase Dimafunya mie wasideni Emma minisu na matunyuma kase Akamafunya mie wasideni Yedi abo Ipenyina Mumrama yenda Everybody asio Mumrama yensha Nidiye ni monyam Nitumini na dumni ni mobro unti Mumrama yembutun kutun sorry wo Everybody anymore Asida seno Hello Pachodi baby agasa free Hello papa Nya sorry to set yourself. Hello papa Majo Meju so Papa Bacha mekata fra santimampo Chia santimampo mfo nyina papa obi ahụ ya pa papa nyankopɔ nsira o na asempa a wode abrɛ ye ade nyankopɔ nsira o amen wo se Ghana fo oman nyina hu se ɔkyena enye de obi ɔhwɛ ɔkyena so ɔno ne ɔba ade nyankopɔ very good ye fa ye ho ta no man nyina hu hia ye ka asempa no ne ɔba ade nyankopɔ ahwɛ ye papa nyankopɔ nsira o wo nsema da bia ode som Ghana fo ɔba ade nyankopɔ nsira o wo nsema a wo ka kyerɛ sɛ onyankopɔn wo sra ewo wo so na nsema wo kai no ama me first papa na me obi a me ya akrabone na feel last year me tie wo nsem no papa ma fa futuo na asesa ma brabon so papa me na no me frɛ a me ka sɛ first na me mu ade na me akrabone ma me soma me kura me nkɔ edidi atemba sabasa na papa me feel sɛ me tie no oba ade na me so ama ma sesa oba ade nyakopɔn nhyirawo oba ade nyakopɔn nhyirawo na koso anya akokuduro na wona wotrete wo nyina no omani begu ase omu nyina abesakra no maba asori na we hear of oba dey show me free hello Pachodi be ka se free Papa shalom ya we shalom Papa shalom oba dey adumo hello Papa Papa Pacho, me first very my kumasi. Oh, very my for better, Papa. Papa, na de what you for about the shop, my family dear free. Papa, and I'm say I can say I am ya about dear memunti. Me ame mame, nini abema, on any hearing a kasa. As more catcher and say we are me watch show. O kasa na penumre na papa na wu. Oh. Papa, ebe 12 more na papa na film. Ti me when it says enko ma oba de be ma ka bia nka ma ne sa. Papa, oba de be ma bia ni. Oba de nsra opa. Oh, oba de for the crazy. Hey! Enkrabia mu nsam do so. Papa. Yeah, yanko. Proverbs chapter 18. Proverbs 18. Verse 21. Oh, winning kwa. Our teachman some. Na the odono no. Odinaba. Ow. Teachman no odibekano. Sounds now okay the book of Ezekiel Ezekiel chapter 24 verses number 15 yanko and 8 yanko. Yeah. Ezekiel chapter 24 18 verse number 18. Ezekiel 24 18. Kasami chiro man na pa. And na obi timi kasama no pa se na Awurade kan yai. Miri wu anwumre. Du anwumre no a. Wawu. Wotimi no obi din komo no anajo. Ade ba cheni yesu oni ho. My brother, it took the book of Ecclesiastes now. No, I can't want to the book of Ecclesiastes chapter 9. Yanko, Brennan Krabia. Oh, second for chapter 9. Verse 11. Verse 11. Me say who we are to say. So much who we are to say. And ya who had 40 years to Debio. And ya no man did not go. Debio. And ya 40 years Gani. Debio. And you move 40 years and you did 40 and Munyam Debi. A Brennan Krabia. A 2 minute. 20 penny na. Says one. Ecclesiastes says one. Oh, second for chapter 6. Verse number 1. Quotation for money. O say money bi ho a. Me hu no wiase. E dos ni paso. E na nsem bi dos ni paso a. Obi a onyankopɔ amanya honya. Obi a nyankopɔ ahyɛ ma na honya. Ene ade dodo. Ene ni munyam. Na de eye ne kra akono biara emo no. Obehu obi na de ene kra kono ko emfun.
Just a hiano. Nenso onyankopon amani kwaye ni bi. Just bekom na onwa enye be japadia wo bi enye wuchirem. But yes what da wanyere. Oh, I'm sorry. Onyankopon amani kwaye ni bi. Japadia ope nyina. Ona ne bi no odie. Na obi abedi ade no obefa. Ye de Yehudi ne ayade. Nti na young boy no are very careful. I'm very careful. No one can yen yema bi na nkofa kesa ma. If be ebre nipa be di de no. We so prepare ye. How be di de? Who be di de? When better to no. Na ededie no afiri wonsa. With me prepare so be si dying. Onko there ni. Oh. With me to brand new car. Send wa koto ni wa besio. Serious. Brand new car. Oni sebe kunu a kwatra chanchaman. Yes. Oni sebe kunu a kwatra chanchaman. Nukrima. Tie bia no kasa, me ahwe kasa yi. Tonyo po kasem bi onam doba onam ye friend say ye panyi ye nana David so e kasem bi wo Psalm 25 verses number 12. Psalm 25. It is sure nyankopon. Verse number 12. Nantina kwan Oni pe bi no so awurade no. Oni pe bi o so awurade no. Obetre no kwan on fa so. Oman kansem bi, oman kansem bi sa. Obetre kwan ya. Befa so. O ka betena papa. O kra tra papam. Na sifo anya asase so tena. Oh no, hallelujah. Amen. Ochina nya wodi awate. Dabi. Fa ho bo ade. Yes. Obi na ye ochina wura. Yes. Ono wa dance na media kire ono. Hello, Mpacho, did maybe I get free? Apostle. Yes, sir. I didn't know what. General, meet you. Shalom. Yahweh, shalom. We just say, what they can to me now more than so. Amen. Or John Trevor, my 34. The young body of Lampa. A dynamic one. Yeah. What is it all? And 24 pastors, we just know. Pastor Minson. There are no Cassie. Almost on doing 2 more than 30. Apostle, I'm saying, I should be a bit more. I have Papa doing. That's what framing. For you, baby, I say, I think say, queer be so. I knew if you couldn't have come. One of us right now. The original of one family. Now they all come when Apostle quite much, but you will be able to send a couple of us already. Then I'm saying they're quite upon a day why you're not. What can I say? I will be that years of by. The big beer who be a man. The apostle body is now. Eddie, anybody, oh, yeah. Your body and I'm also. Oh, yeah. And then the guy says, oh, with the really won't get what. Really won't get what. You got that. I say, how do you do the apostle? You quench your moon, atonement, and a parcel banana. I didn't need the apostle now. One day over tell you. To what you there was no more than because I need to see. You know, I mean, I was about the insurance on your Akuma's idea. Hello, Pacho, maybe I got free. Hello, Papa, shalom. Yeah, shalom. Hello, Papa, shalom. Yeah, shalom. Hello, shalom. The Pacho men tion what TV is why. TFO phone is why. Let me show you something, baby, we are seeing. Semeshana semeka kaya emami yamushishime mifrine ya nesese misiese miwu mache Yesu orifa nimako namashe mafiri yase nyame amamebu Otembwafu Yesu Kristo oribo obebu yasiati. Papa ya wenshira wunye yembre prophet una woka ebem usha ejina. Edifo ya mutata wudi papa ja omu ya torofo edifo nkomshefa torofo ni kokonsafo. Sada Bible kanzo omu ya kokonsafo. Enya una kokanyo wunye printing press. Papa ya wenshira wo me say omo chichira ebesan omo bopo ebeda na ko mo amuso omo gina to no mo hihye yi no ma shapa wo bia no enye ye da kodie bere be sore se na Isaiah 54:17 kan no akodie bere be sore tie wo eri nye na pechire ma bere nso be sore tie wo wo ya swam Isaiah ni tim ye bunu fo e wo Isaiah na sore tim papa won kwanso wate won kwanso awon o mane champo se won kwanso
Unongroma so for Mussolity Biarano, Unqua, Esson, but the Sirano body, the mountain, Umani Bravo, Shasemun Casna, Aseminiba. Yam found some more to Montrom, yam found some more. No got crazy, ni bon, Covington, no Munja will laugh from mouth. Yam fast seminars, mom, now some petua, no seminar bombo. There be a mekaza such a bayumbo, Uncle such a tibongo for, tibongo so for, Monsieur Obi tibongo. So, Papa, I didn't tell you, I show me that yachrom or body yachrom say. Yankoya grada, nay, obadi and yanchom was a bulldog or conquest, some begin just some. Say, ya show me that a fool, and then obadi went yanchromo. Now, so body which me yachrom saying Koya grada. Oh, my tone, you know. O me ko konsa for, o me ya tro for. Then to church of phone, me say, such a no by any. I did be on my own human. I don't know when I'm physical or motivated. Me see on bebre, or motube did back. Shall what I near go Mugari move. I near the was a go Mugari, we say, Tongo, there's so mood on me, or Mudifano, their father, Tamo, mood on me, into mood on me. They say, what I ask my we are genuinely. I got Apostle Emeritus, Doctor, Mu Doctor. When is Sempakamu Doctor? We are 2 months, you 3, you 4, you 5. Mr. Wachini, when you apart from a boy, Wachini, when you beat me, baby. Apostle Doctor Emeritus, Oko Ajima Flemo, Oko Ajima, which is Bible decoder, Bible dynamic, Bible Emeritus. But I was you. Hello, Pacho, did you have your free? Madame Miguel, my 3 years, she was so much you 3 of you. And I was a master when you want. Hello, Pacho, did you have your free? Yes, sir. Mentu nka yo wadama. Okunie. Ase mpani ni ngwa gisuma ba ovie. Apaba de ya we nshirawo. Ami. Yemu bi enyawa ye nshiawa nka yanyira. Aba de na manhia no anyamia. Na papa. Me kura de nkomhye no me de no toto so amaten bia na ese fear and panic. Asa tan bia na ehu. Ahya me so. Ba enjian ko aba de so onam also akasa chere no me yisa ehu ni nyina yeden afimi mu da bia me ka se usuro bone na se usom ya we yi a obebo ho ban emfa ho nto nkom hye so so ni ye na ya we nim ne ma o na papa obo de nso me kwete se pa na wa boss no James 4:14 to 16 no da bia sama me kan say Ochina mekwa ha ochina anya wodi ya na wodi awa ho sama play ekwate hwie de me kan se o ka se obi aka se me kwa ba be se me ya obi bi na no ka se ochina mekwa ochina papa na me ma hye because ochina anya wodi ya ya dum ya sa wo hye ya wa bufu kra na so ochina na ya wan ka sa wodi abetimi de aye bibi ya dum ne kitae obo de nhira so nam so ebie ye ni ame hu adifo atrofo baba Thursday no me frey Tuesday me frey amenya ya me ya pa na asama na wo kase enka by election no mu ntwem no na eto makoma so pa se papa obo ade na mo so kasa le senka o mampeni betie pa ma be mu fo de o na sifo matie de wo kana kombe so obo ade na mo so kasa pa nka so vie be ba kire se Tiawa kura na papa nka wacha no wacha ni tiawa kura chese enya ka ebo bebre ebe ya ho to kura because party na ni nipa to forma na sese ono na wose adi ni gina so papa nanka ye tiawa nka sika atwe no moja hwiegu bia ni ba bia obo de nhira wase ema ho ase me member ema ho ase me member obo de nhira o so na mo so sakra emu bi eframe ante dynamic asefra shoma estate metia wasofo mo kan ho nyina ene aboafo mo so wase obo ade nhira obi biara ami aya de so aka aboafo eso masene kitu abi ensa enama ne gumi dina se no 0242327172
Se box na me bo anko bi ato gloves a shemensa. Se messing ko Holland na me ko brimo bro ni bi na nyiska me di Ghana. E no ka no kra onya bo afọ da. E bi timi sraw bebre. Itu abi ensa e na mo nkrofo bi so betra. Oba de nhyira wona eso yasane. Ni etimi di nsempa ne ba. Amen. Ebe yi nkrofo. Wonso wo famu di awo so wo ye no. Sra osoro ni asase wura se. Wo nhyira mo wono doba mizi adiri. Amen. Na mo aye na ensi yi. Amen. Na onfa dan kwaso nka ye ho. Asam ni mu do. China dia. Unfortunately, wa ho. Obi nim adichi mu asam. Enne na ye wo dia. Ti odin kwaje krom se enne ni wadom mre. Enne no kwaje da. Watibi di enkwaje na wo mu no akukura dana wunyi. Wasiesi da pama. Isro ba de se ohu mobo. Na ensem ye pie fi wonum na se de ohawo ni musuo bi abrewa. Efe no wate. Onso sanwa no. No moa. Na wankoka tomorrow bi amfa ba mo. O tomorrow tifia o moro tifia no din semfo. Asa okutu. Dinadue ne se ebetime tu na any time. Because oni fiera or grudge. Fiera anyonko ba fie wono o ka se tomorrow ibeshia no. Moro pie fi ni dem a penas wona se yentube no. So dia ba be born. Moro aye boni o. So dia ba born. Anka kwanu so bie na no ka say if God permit tomorrow anka moro be hu say if God permit no enka tomorrow but oka tomorrow kaka no moro fu say o si fieru an nyeden entu no odi aba akobon trim molo ayam fu so esimesi so oka tomorrow no so onu so afom wo soro nti uye kremoni na wuti zongwa jai gobe no lebam gobe album gobe okay na jai gobe no utiwo abrante asantini enyo chini abrante obie wanu ana ochira hey na be share boys but chale moro you go crush ade be chila ka abon a crushing so we go crush. Hello, but you didn't maybe I got free. Young family. Apostle, Radisha. Amen. I know Casapa. That's it. Go. I want to family. Kwame Chevatin. I'm with you. Patron Munia to my show. That's it. Patron Wanaruma. You can't carry you, my apostle. John 3 verse 34 the kind one on yes papa ka one plus yes John 3:34 di nyankopon asoma no o ka nyankopon asam Radisha Pacho Apostle Paul esa ka say Acts 18:21 come apostle 18:21 fosi na okra won say se onyankopon pa mesan ma ba mo nchembium yo I come last one. I was way out there. I was about Omu theater wudi nyina akeka kan semno me pacho competition omuti Isaiah 41 verse 11 pacho kama apostle yes 41 verse 11 what is here wana wombu afuo nyina eni bewu na wasopa na nipa woni wo enya no be yesede wonye hwe na wayira Apostle Yakupon Shao. Papa Kabisha Martin, and I just didn't come. Hello. Jamati, why are you what is shall be brave? I could ask, said your paw, the okra and the animal. Tears said your poor canon. Now, you name me Sassam with you. What's it? Was no crown say? Oh, crown say. Onyankopon pair. So onyankopon pa. Mesama bamunchembiu. Ikona yenyankopon pa. Ai, open wo ra o.
Hello, Pacho, deal baby Agaza free. Hello, Pacho, Femo Pata. Pata free. As I said, in the matter, I said. Chenzima, all the area for you. Thank you. Hey, Apostle. Yes, sir. Ya mention of papa. Na, ya kan sem si ya me pikin ni so na so ti. Akan ene o kasa eko wo amayefo no hono ni nyama ni obi. Se ya me juze ana me kan o magini se ka o menya kwan ya. Na o mai na me mo kwan ya. Ka no kweni nka parliament wan kasa wono aposo ngeze uko na uko preach ngasa nze me hu se edia tata mu nyo mu nya na tio na wasem na uka no o man no yie ni nyanyame asuma onti uka na senka obetia wo sem kan na ye o mamu a eye mamu pa Onyame di ahye wutase obia tia nka o my Ghana nka hawnim tebe na no asema esi ye sebi na bi muti ila media so edi be ye policy yesu ayenya nso wie ye ila miti za asema radio so tami to me ra hom na o my Ghana ndi dia pa sebi na haye asem ko sese sebi na anti na yo yo sisi no wo bia yawo Obinima sebi omo akwaja omo manu omo busia domo a omo hwe ibe konye dia abusia konkwa omo hwe blumba ka na we sebi ukotia already edigwe aye policy ndio tia nya odia onye akwa wo kan ta mo tira wo nim ne beto we baba ye rough young boy young girl apostle sebi nya no israel ene nya no israel ye fun a nya no do tu ma owo ya me shiraw wajane umame a omu nyangbodu tu sebi omuyefu ma owu ma o my Ghana ni biase fa na ogbon shiraw ne beti wa temo so na fade ye aduma ma bra wo bre no ho ba fa me was body show wo fa ni me nya gross how hwem krofo bi yo boys bi videos e nya krofo ma dwini hwe masa Montumbo boys, Montumbo. O pray one yeme bi awo obi dirim. Ni pa beti ni abobe ba no kra no ba ya pe. The first month, the second month pepepe. Uninkwa. Israel. Dine kwa kai. Hello. Yankwa manani. Me da wasipa. Sawa bomi ho ban. Very good. Free matter for sim. The semi kodana dona. Dai boni susuo. Arewo ni nisio. Etumi for me pa. Na se wa mami. Na wa tabanka sino ankata miswa. Adie bechi semio. Tubinim adichimusem Nedia Odasani biara ni mo ni pe so where you Messi na afiri bechi semio o enimiri aboafo a omuboa mo na papa din sempa abre wiase no ya wo nhira sa aboafo na obade ya wo nhira obade ya wakoa Nena King for Pastor J, Pastor Menson, living your Asafo Mayna, and Obibiano will team Quadishemi. Apostles, I do well. Where the preacher, Abba Cancer home. At the Chimusem. Papa Wabba Cansem, Papa. At the Chimusem. Remember me, Baba Net Italy, or so Kogana, but who may Kogana do? One baby. Oh! Nipe bebre kra. Nso papa. Omokwa omo mbebi o. Papa, asemi si wo Italy. Na me de achiro nwum bi da ho. Da ko meto wo platform yi achiro. Si obi price orokọ aba.
one siam de bi ne o wase no wontie na oba de wa ko aka kire wiase o fa de ball bra e be yamon fi se o kire nya wodia ne mu nyama nya wodia ya wa plan nya wodia nti se de Awurade akọ aka kire oni obo ade adoma echina meko say ni say obo ade adoma echina meko adwuma obo ade adoma echina meko asore ti se o koda no se yawa ma wan sore a ma na okumisa no yawa akọ obo ade won hira oba brother is in Germany chia Germany fo nyina obo ade hira bebre be teaching from 2019 na me trans na me cans e kan nyame si yen kan nyame obo ade sabre no fe bi ma be fe bi ma ba ti se dia fe no mo na be ka wa system bi na fe di o ma to amani afa ba bi kura hey obo ade hu ma mo bo so we say o can say yeah by there so blending some style because your system no man shall move yeah obo ade hu ma bo hello Pacho di ba bi aka free Kwanjiman, shalom, shalom. Yahweh, shalom. Na dobo ade ase ne wasempa na wodi abre. Amen. Esa asamuno nitipo no ejina James chapter 4 verse 13-14. Ampa ejuma mu mepon a mekra mo so obo ade ya adomo a ade panchi o. Ampa obo ade asma wampa. Me da ase. Me paucho me video bi TikTok Arab Islamic scholar bi na wo ka say one Muslims omo nkan wo ba bi ase Israel fo nyame no ono ana ye Arab fo nyame na sene a wo ka ni nie we Muslims we never claim that Allah is Yahweh. We never claim that Allah is Yahweh. And Muslims, mpenifo no Saudi Arabia ni Kuwait ni Iran, mpenifo no munimu say Allah is not Yahweh. Esno Hebrew fo nyankopon na Israel fo nyankopon no mfe no Yahweh. Ena esno Arabian God and the God of Islam no. Omunim say enye Yahweh ono ane Allah. We basa me ka say me jiro ubetnya say me scholars ni bia omo nso so be ka say Yahweh ono ane also friend Allah. Enti no said the Christopher mu no ya won krofo bi sisei e bi sisei no sa na abenya bi o Islam mu enti no me se wadama so say esu no nyankopon a nye Allah ni nyankopon de manua da obehia Yahweh no when the boss was say that's the reason when dear me see yen ntoto niam bebre ntungu na fi yen go straight oba ade adon who is a creator. Yeah, there is a creator. Obi na bo wi ase etinu oba ade adon etwe bibia tia inko kanya me na we na wanyo obi sia Awurade ne kura no emesre na dwen se jama Awurade ni international name wanya Japan wanya utitwi hu na wujimi wanya Japan ase wanya ncheche bi chirama aji ose Awurade international name oh David uchi babu de kura wo yoke the other translate here for Yohana Kristara ya be sreka ke kura ya so say asa sabi bread asa my friend say we fear with 4 person over here no munya kwa anyo mo so akoto moto no ma jawo mi se moto na ne be ku amo ha wo bi mo ya on se bi wonu ba obi kasa ye aye hu David we di pano emfa mo ha onum kura hello Pacho di na bi akasa free Pastor Mensa
Apostle Asante Eda Obo Ade Ase. Amen. Ene nkyerɛkyerɛ na ɛba no mene mabusuafo nyinaa yɛhyia TV ho a yɛhwɛ mo. Mefrɛ efiri Ganta Liberia. Obo Ade Emoa Apostle Omo nyinaa ɔnka mo ho. Wade ade pa moye na mama yen so ene nsempon eduru Liberia memu ishira na yedema mo nyina obade mo amo na monka yen so ewo Liberia ha obade adom dakro obade dem baba ma behwera so amen da CP investment body na make us say Mila wasi. Obadi inshiramu. Inshallah bera funyina. Yawe inshallah bera funyina. Hello. Ensam papa ti de minti na de bia medamo bomempa ya mekade anya sasa bon sam di fususu bon samane bon anya de bon ni papa Obaka Modu, Obaka Apostle Dr. Philemon Okun Adjimanudun, Messi Elohim Yahweh Trade Boot or Create Basa, Young Fenunko Babia, Nemum Rome, one of Busumbe, Nefen Jupiter, Natural, or a young Fenunko, do originator, and in Ama Bible Akasa, Apostle Dr. Philemon Okun my papa, a chance for Elohim Yahweh, on fun of Baba Messiah do, now on Shiro, Michia Pastor Mensa, living our asofo nyina ne aboafo a wobo mende nkwagesema otedem olutwegu so ochina enye media tinumfam ho nto otiasefo Elohim Yahweh do papa enimpo a ye kasa tede iwiade ne ya na ye boy ina na ye control iwiade enimpa yesu ne ye ban ye kasa ne ye ndie baka ne yankopon obo iwiade no a anu no ka che na yen hwa de chi ene adesen no ibie ya no pe ni furu na waba yen dwene ho ni hu de da no nsam na ye ka no eda na yesusu ye gi nsam ni akwahya no owura yanka se ye ne yan ma ye pe obi ni nua ene kasa na da ne ya ada odini nsesi ni bukade ewiade nankasa na ohwedo na no control apostle ende ama Bible na kasa the Bible na go apaso apapemu amenye hu de yes yensem bi woni fese ye lifi yenum ne fese ye ka yenhwe yi na ochena owowura eda no owowura enyenye ye dia apostle asasifo Elohim ya wo nshira onka ho onye wakuma de bisedi nyina mo papa shalom Yahweh shalom isi wachime bi edi obi ewu wakasa ma antimi anwo da pa ma no wakasa ayene kasa edi abri bia no struggle cause to bia me say we me twa so ntem won say obadi adom no wanye me one way preacher to the assembly to me nam diaba obi asay nabi to bi o timi yakopɔ we o say onkum but the way I first ka watchna just like that na okay adiachi ne fo otwe faabo almost na otwe den e fa ne bo wa otwe no kan we sa no anye soft amano okasa te se ne dia no otwe fa no bo obi won so a ochira obeka ni sa wuna sa onche so obi mpo na ma adiachi but the turn one day no crash na ni da so nyina ni nyem opire nyina no no asɛ no one day ochira wura ochira nya wodia the men for ochira ni agro don't joke the to ye et the Bible ma warn me say quotations ni biom na ma what nsɛm bi ase na bi asɛm na ba wiye at the book of Proverbs
27 verses number 1. We are James 4 verses number 13 to 14. Tie Bible no. Verse number 1. Bible nengasa. What's the unfortunate one? The man fortunate one. Na woni me de na woni me de dan ebe wo. Woni me de dan ede bra wo. Woni me de dan ede bra wo. Yenko James. We are not the book of friends Luke chapter 12 25. James 4 verse 13. What's the nengasa? Oni pankwa na afemu mo kase mo bi ma no mo se ene no chena ye be kose minister hwe kasa yi ne yakose asame ma hwe kasa yi yakodi wafe ma me a wo to ayi hwe kasa yi ye nyamfaso ohene hwe kasa yi nanso munim de be ba o chena munim de be si o chena driver munim de be si o chena mo kwa ne de yen de be crop onyusu igbo permit onyusu obo ade ya madom a onyusu bi na mo nkwa ne den o kasa ti se na nkwa ne ya wo de ye fi se mo ye huhu oni pati se hukuro eyi ne hukuro se se yi no se se no yira wa balance nemo ankase se mo kase what is watch now nemo ese nkamo kase se ye wurade pe ye nyankwa ye be ye ana ye be ye wa nya sa de aduo o se de fe bedu na wo twa wo bo wo timi nwene emfa basapa fa baako Luke 12:25 ne tentro man nya yo why no between abatos mu why and betumi adwinwini di basafa baako atumi plan yes plan nyina na dia ma dia nche na se muntumi nya adekito yi na se muntumi nya sa dia we dia na modwinwini de aka ho onyankopɔ pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wo betumi aplane but ɔno so ɔma ni mmɛmu hwɛ ɔso ɔma ni mmɛmu dabi ti mo adwenya sharp to wie no asama wo ne asa ka kyerɛ sɛ ɛda na wo wuram no ɔno otutu asi ne yie ɛnya wo ho ɔdene so ɔno mmɛmu a ɛnyɛ ye quiet team was assis one the book of Lamentation chapter 3 verse number 22 ni say enyam yo Awurade do yenti ena ye wiesa ne ati asase so ana mo bro hunu to try mo bro hunu no so wo ni hunu say wo seek permission from the creator ni nchaya mo bro hunu to try ni mo bro hunu atu ntwa ma wo da eye foforo da no pa bia eye foforo ma da no pa bia no hu ade chen foforo wo ti asempa so bad yes o me enti asempa amen o ma won ti asempa amen sabre ya wo hwehwe adwisa church kwa o wow amen we dey see pastor Mensa papa apon no so ampa ochina nya wo dia ehwe no wonfa wa ho abusuafo asem na tofam ehumi se tuetuetua ade na wo twen fa wo de na me so mi mfa me de ne mfa mbobra na obo ade otweduampo ohim yawe onhyiraye na so no na de chie eye ne dia abusuafo empenifo so de ofudu apa na epia no ade na wo twen so apostle Okyena Nye mu ani na bia watumi di asempa no abesum adasa enti ne number no ene gu screen no so wono 0242 327172 0242327172 anase 0207211337 eno ni number no idi ni Philemon Okyena tikito bi no we so akra bi obet media support no fa support e be nhyira de ama wo essence o hwe dwuma so papa yi wo ye wo memo ha eni se de obo ade adom wo de na hwe ne course ba me hu dwiri me yie pa eto da ya na bi fu bi dwin se course no e bi a ye hyehye ho na nkrofo frɛ e ne nkai wadaje papa e bi ya brekra ni sha ka ye bie call na to mu a na obetinsam na so bo ade nam na kwaso esanim tese mrante ni baba wo every morning e di dwumadie se na se wo de usika support a umre nwo edi so apostle Okyena Nye asini wate na bribia no onfa sempa no emfa ensisa emrante ni baba wa na daachi ni enye papa ma ye nyina da enti number no ye 0242327172 itobi no we so ebi opeso de mo anso efa bia bank account nso a ene de from mobile money to bank nso de I very easy enti ene go screen ase no ani Eco Bank 144145903 any account number no na fa kakra bit media support no fa ho na obo ade adomo a Tuesday ya wo ya adomo a ya wa asafa apoaso edi asempa foforo edi aba shane so na follow apostle Okyena Nye e wo social handles no so TikTok apostle Okyena Nye na the 7 aka ho ani follow na afi Facebook so apostle Okyena Nye omo de na follow
na YouTube no so bo na subscribe YouTube no o subscribe ya subscribe YouTube no subscribe Apostle Okwajima na mo share so Facebook no akronfo ni pabonefo woni empa Nyankopon adwuma nkoso no akronfo no wono ma clone Apostle account bebrebo account Apostle Okwajima mi sra share so original Apostle Okwajima ni page no followers no 300k plus. So what is here? 300 plus K. Et you ko account be Apostle Okwajima na e bia nipa be 1k 2k misra enyo no hwe no bi anada wo. Opo de nshira. No yo so libia osafo. Yo nkrobata pi e wo Ghana ha eni wiase. Se asafo no bi eni ba bia wo abomode aso do hu be ambassador na frey Enjuchi nkomo nemo wode amasafo no bi nye den embre krom ho na yenhyira e de ama wo so ewi a branches ni nyina ebegu screen so na wo so watumi eti ahwe ba bia wo so benye bi akọ papa obode wo nhyira no yo so mai for so ndias yes Sabbatarians every Saturday bia Ghana right bia ukwa Central regional 7 branches for Central region branches are almost 70% Western region. The living here where we are Ghana, we are suffering. We have Sabre, Holland, Livia will be all. Belgium, Livia will be all. Canada, Livia will be all. USA be all. France, Livia will be all. Germany, Livia will be all. Italy, Livia will be all. Because me buba is Rawadama, Yabi Biarano, Tiname somebody to swear to Gidianamo. Yes. And yes, be a obecono umtibaby hunu. Debbie. Ko Germany, ya waya so dying. Tuanamo, ko Belgium, the same thing. Ko Holland, the same thing. Right. Israel, ko Canada, the same. What do you mobo? Amen. Let to Gidianamo. Men traffic your home support. Debbie, and you Gidianamo. Nami yanka banyansa phone kabida. Can be. Ne topic about what China would ya. But one day, son. Ne film for you. The year Nana David can say Psalm 127 verse 1. Okay. Psalm 127 verse 1. Psalm 127. Go. Verse number 1. Into a body as somewhere. I can say. Or see. 127 verse 1. What's it say? Radi. See Dinoa. See Dinoa. Or one I will see your Eduma. Se Radi and Rian Cronoa. So what dear Amadi Pebianch. Or 4. Or your pepper. Ye na obi ne bam na saa do ye no ye won wagi yo say ye wa ofie nkonwa o se kwara kwa aye kwara kwa e na mutua hema sorry o sorry e cherry asetena bi edu obreduane aye obi o de sara amade onyankopon so o de sara amade ema ne dofo e de ma won e wo wonnam e kodai wa memu tu ba Psalm 128 abeka se ma kire 128 verse 1 no. Enhyira no obiara osura Awurade. Enhyira no obi osura Awurade. Ofa na kwanso.